Si forma teko fie ane seko fale moe tamo le o me asa. Male fatunga fai mai Yesu e wana o oe mantote mapuai. E pepese mai an tamaiti o le o mea, tamaiti o le leifoni. Ia tamaiti fo o le lilo mai ava. E o i loto manganga e o i totonga. Le whaataua, ia o whaataunga ua lewa. Ai e whetau i so o se teimi. Whaamalo si au so o se teimi ai mai seo le nei wholaunga. E i le teimi e whai ai wo e tele wangalo le tua. E i foi teimi ua maua me i lima ta mau ainga wangalo le tua. E i foi le teimi e ai ulu dona i taisi. A o mai mafutianga mapupuanga tia faingata mato atunga ele ya se mo muata tangi tu vai apa se ili ma ile tua ma fa taita yo ai a olo ina tali mai le tua e fa matali mai fa manuyanga ya ona amata fo ile ona mama wa re savalinga o se asa ko okudi o se asa fo ko kakalo o matua pia mama fala o mata fu e tauto mo ini ai fa'aftai le alofa maleanga le lei o le tua fa'aftai foi upu fa'amalo si au fatunga ia a le tama o le ua mea po o le sunga ia ani seko fale moi wangalo ia haule ngo makai o le usokulu sa ma faʻasoa mai foi le si malanga no mato mai fatasi mai Samoa ia uyo lea ia walau i loa lana tautua i musika ma fatunga i lona suafa ani seko fale moi ia i le fa'asounga ao ia male atu folasa ri ta'vilinga o matangi yangi vale o le olanga ia e mai se fo yo peau le langa o peau e fa'afua matangi o peau fo i e ta'alilili lana fafati a o nei mea uma e loto ia ile alofa o le tua i lo soifua ma lo wola vaivai ia o le tau au na asiata o le tama mai le motu tele i salafai o le motu e sa ili malo, le motu e fai mea mafai, o le motu e whanau tupu. Ioi. Fia se e mai lungo pe au ngaru o le ea. I le ala anta ma le televise whaasalalau a le Blue Wave TV ngalu moana. Ma le tātou porokalame mo o mia ia fiafi te itasi o le Tautai A'e. Whaamalo i whaiva, whaamalo le ngā lulue o te fiafia e o folofa. Ma u whaatalofa fatu lima ma fa feilo yatu malo le pale malo le fatu toa malo le ngalu due e a mai le yaso o a mai oe male ainga o a mai o lua male fanau o a mai o lua male ekalesia o a mai o lua male pisinisi ia o a mai o tou male fa la potpotonga o fea vaenga ia o lo o ta o toi lalo lau ta ita inga i vaenga uma nei o te tau mawhai e wha mahalo atuai o a mai oe malea onga o a mai oe manangaruenga ia o a uma tula ngati na e o loo e ta iuruina po o loo e ai filofilo o a mai o a ua manula o volonga a o e maua fo ile fia fia e ei teimi o le soifuanga tau te nanau ina ia topu lo ma maua mai le tali lea te manao ia ai whabaia fionga le tua. The Lord, in my own time, the Lord will make it happen. Ka ngola su e mai la le mauleru ke fai kuai. Walanga telo temi o e foi ele stanga ta fa se ai longa yengi la maur kuspa ia fa so mai ele la u popo oia. Tangola e tu mai lungo screen e ele maule na ia fionga le tua. In my own time, due time,
I, the Lord, will make it happen. Ke lora wha mamafa o le tātou introductions po o le wholasanga o le tātou purukalami. E le o oe making a me e happen. Koe sau kasi ha, ea, e le o oe, e le o oe making a me le e happen. Me tutupu, o te le o whai atu, e le ngata o me o lo tutupu whai ngā malo, a o me whai kukupu kukongolo, a inga a whai whai o le whai ngai oe masauni oe masuenga, a Amerika o le ufa sifo wa amata na wha solo I wha unga te tele. A wha pia whai la o lo e kau mawhai se mea, ai ke wha ia kulava, pe e le o kingo mai. O lo ke ngau ia kingo ia kupur kai mingi. I want it to happen now. I want it to happen tomorrow. I want it to happen next week. Ai whai mai a whio ngā le tua. E lo ulava kaimi. Longo winga, e le o lo kaimi, e le o re kaimi o lo ka ko alua, e le o re kaimi o la ka whāngau, e le o re kaimi o lo uso mo lo ko finge. In my own time, kaimi o le akua. I, the Lord, will make it happen. E lua lava e ngai a. Isaia e ongo sifuru whai upo e lusu ma le lua. E ka o ngala misa la e kopea I lunga la kakala filea. I saia e ono se fulu a olona whai upo e lua suma le lua. Whai mai. O a o mā mea tātou te mana na o iai. E kukupu. Ai aua kau ke vavea le mea. Ioi. Aua tātou te vavea mea tātou te mana na o ai. Ai whamai a whionga le tua. Tusia Isaia, perfecto Isaia. Ai whai kau a kōwhi si ngā kusi weke vo e la ko e o soanga o le whai upo e lua lua. Ai, lolo winga, e lua la vahenga wha mamafa, mua mua, in my own time longo winga, e le o lo kaimi, e le o lo kaimi o kaimi o le tua, le ki oa e whafonga. E ngā ngana i le toa tele, wha mai I oe, ku ua le taimi a le tua, e mafua me le kusi lea. Wha mai, I, the Lord, will make it happen. Ia ngā, ua silfia la le nā mau. Ia e whaataua, ia ua fo I lau tō matawina, lono winga e whapena fo ia tāta o ta uleleia. I vaenga o lo o tutupu mai si o tāta o tunou. E iei le teimia matua e ngau a mamakua e all in lava o le maua I masau moe, o le whaukuanga mo moe. Ioe, lea. The least one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord. In its time, I will hasten it. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. O le mea kāua la, o longa kaimi o le kaimi sao. I, the Lord, at the right time. Longo winga, e le eise me ka o se right time asiaka. E le eise me ka o se right time a saungi, e le eise me ka o se right time a li ataua, a kodwhara, e le ai umangi ka ko right time. Ka siarka ngā ka ilanga right time. O le atua. E ngā ke wha happening, ngā fo ipe wha tupuina. I le right time. Lono winga, a whai fo I kau ke fosia makako pule sainga, makako wo mulu. O lea na tātou mamate uma po ai, o le a whai makea kiva. O le kea kiva e por kea teikasa ongaru. A leo o kango avaku le maule e whaangofo maali e kako. Lea nga yeri kai me whai ngaka, e o ai kai. E o ai ka ngaka o le kau si whaakupu e Samoa. So le, e le ako akoa. Awana I tātou whapea o sia o le malo, o se kangaka ua pe o whalanginga e aver kako riko le latou tulo, I le latou pope o le tamā pa ia. Le hai e le kaulangia whapea ngai kako. So, awa fo ina I ei mawalunga o tātou expectation. O mea umanga ke whaia e sa o ma ako akoa. Lei ma sesi e isanga ako akoa. E lei wha ma sesi e isanga nanga. A whai fo ila e o tangata, whafonga mai fo ila e wha malosi. A whai fo ila e o kangaka mapuluki sesi. Whakupur kei mingi.
a fai fo i haru kangaka o tau silatu tasile si fesili er keisi le ngave ile komsinga o leo o leanga e fau kua inga penga e fa kongua leo kupai sa leo ke fakua just an example leo ke fakua o leanga e fa kongua e fai so suenga fai morianga podia sem fai so suenga sem fai ngonga morianga o ngor meu kupu yang wa fo mo fale nga nunga marianga ai kilo ku markeisi at the same time le around le time le nga kupu ile melia the same time o le wa promote ma kupa isa pangi avea sa pangi po sa pani po ilava le marfanga o le wa promote e avea masupa intende o le ale wingo lo fa matalanga e mafai o nga kako fa o nga me ko kia e mafai nga kako fa o nga me ko kia e makua faʻasoa i lo kako wala i kokongo se mea kau ke manga o ai o le kaimira nga that's a human's time ko sa ua makua manga o arka nga kaola e palafu lo nga kaimi ai ko ke loa e maua e le umi ala le ua makanga maua ale ua matana sa meme tulo fa fonga la tunu le ua matua le mafai ona ia talina le tele o fisili le ala le winga o la utala e o fo ila ia me waka ko mai ka winga va ai pare pa ke e feio le pa ke ki ele ya se ngai tanga lista ngata poto sa fa ya onga le university wala ngai karango mali si pikora au popoko anga ukango ko e share lunga langa saunga manga ia a fai wa ke enga se pa ke ki se pa le mia masanga ka pengeka wale karikonguinga ma wale pasia ele ai ma se nga male no confidence fo yanga confidence kanga ka ia o i fesiri ngele du fatu e kele yo fesiri ka ke o fesiri ia il fai unga le o fai ele ha o le malo e kele ia ai rest in good for le hands ma pisi ka ko ma fau au fuana i tele i fuana ngasu le nga ile o se angelu le au malo uanga o se taito lava uanga o se kanga ka soifua fu se kanga kaola ku loa ma malu le ofisa le ma malu le malo ia wa aka ko karkarangoa ko ngai ku ngai mea onga o manga kua le lo loko se kasi o keisa lo ia ile au malu le malo stasio fai pule le matou lo lua i palauli wa fai ilangila na fo launga wo to ta ua swafa to lo no fekti wa ko kau kidikiro ma fo fa nga keis ya nga o fa ka fa penga o le lo ia le ko lo feki sa ia kulo saingi ngo fangu fo ia nga ta por fa ka wa ia ka maro ko ngo kulo la nga sa fa fa pui ai nga ko kiki asa ki ai kula nga fa lo ia ka minga ai re ave ma now no fo fola tu fa pena ia are fo ka ki I failor nga me akoa ai pena ta faiatu e kasiar ka nga ka ia lo nga fa mau kasiar ka nga ka ia nga mi ko ai sawa fo yo ye lo nga kai belea ya fa ai o ka ko yo fa ai o ka ko ele ai sembea a tatou loa mo tatou mautinoa le tūlanga moni o lo tatou tutu ma le anava o lo tautu lei se I ese ka ngaka I e fai mea o onga I kukongo rea kungu ai au watu moni tai ele oni o lato failonga ele o le fita ele o le malosi a o o la maka ka ui le kua o pau wa yo ka ika ke mo mia se ka ke mo mia ngi profesa Ioi, kau kere mo miangi professor. No, we don't need professor. Langa ole moa fo yo lau professor moa koi fo ruku mau fai me. Yes. All we need. Ore kai e maka wi le kua. E fefe fai me sese. Le ya sese le akokoa. Ai ao o me ke kele e makua fefe mapala ai I le kua.
e le fefengi kangaka e le pala ai o ngi kupe wo whaalala mai o lesi kangaka nga o kongi mea whapengi maka piripiri me whapengi ki ngoi kupe ai va ai i le aru pei o le aru tulo pei o le tau muli muli a le tangata ua whaava yaso ele i ai kerenga ia whaamalosi le leile na ia e whaanofo le lei ai le to tele o tatou a tatou te pupuli tūlanga fo i tupu o soifuanga. Awa be fo o le nai te nofo a o ele se ke ngau ngau e rush mea so e so wavango e whai de kaimia oe ma tūlanga fa pena. At the right time, the Lord will make it happen. Whatalo whanena, walawa na whatalo wha mo tātou malawa o mapaanga a mata mai lava i whioi o le tala le lei se ia pa ia tupu matamali afea nei fale polu fale tua matausi sau le malosi o Samoa se ia o le tinifu whaatalofa mawha tuli mātua siata ia ile reitei mi foi o le afiafi malo le soifua maua malo le langia mama o le atato atu nei wharinga tato oro le malolonga ai whawhelo ai ia le au wa sunga ia li ataua ia ai mese foi ia ole o kero vai kupe ia le sauri a kaua masanga panga o te tau vai atu la pe ale se panga se i o tu pe le taimi e oi o tu vai tu le pi talo fa tsi me atu ma san panga te o lo po le mede ai ole aso soifua le ole a toanga ole fitu tau sanga ole pulini sese au le leile nei o Utah masataua maisi umanu o vai sala ole tamaitai ia Atalania nuuli siana leila toma ia ka umai fo ia le miro nei morkenge la vea mai mangu uti ia po ole tamaitai ia Atalania nuuli siana leila toma ole aloi fasino ile fionga ile prestene por te fono ole matafale malo se Utah fa to le tua sama utasi fast supporters por fast ainga Utah e bar fre tua ya koko a tuanga le fitu tu sanga ole afine au le so ole sontina manuelo fitu tu sanga happy birthday princess. May your year ahead be as colorful as delightful as a rainbow after the rain. Love always from your parents and your family. God bless you, Atalania. Ya fa popo tuai ma familianga ma ya anko asiata ma se fo Johanna fa pel proclame ale Tautai A'e le atau ma sauni. Ya ma le Blue Wave TV ato mo ele fin pele. Feilo a Utah ia ile masina fou fai lo tama e te tongi mai ai fa salongo lo wasoifua ile taunu atu masina alo fa tai fa manuele tu e la fine ia ole tatou nei fa sisilanga le tatou atu le malolonga tatou ia lo fo tatou issues ma vaenga fa soa fast MELBOURNE fa tai mo le fa faingo fiena mai o tatou fa silanga no fionga le te fono ia ua matua fia misa ile to te le sana ngaluenga e tauta fai solo ona ua saula vasia tatou mi o mana tua o te toi fa mana tua tu inisi uma fo io tatou fast supporters ia fa faingo fie mai fa pea ia graphics o tatou fa silanga ia ona fa leo tu le rungo tatou te ia fast MELBOURNE ainga fono ale tu malo sa fatalua no suatia vai e fusi fausanga tafitoala mamuli vai aso tofi lua sumarivo me ia ole vai aso le nei lono wingo la so taiao tao le ono ile afiafi anga ile afol fitu fa onga ina le sum na watu inatu kango lo screenshot pe pu ele telefoni le sum ID ma le passcode le na mata upu ta penanga o le ipu o le tu malo mo le fa mana tuina o le lima tu sanga ale fast e fai ile asolusu mo le valu o yuni lo afilusu mo liva la sorry lusu mo lima sai ni le fionga ile te fono po le te vao te numero tu ina tulunga
O le isi whaasilanga le nei mai MELBOURNE lava fo'i o le fono le tumalo si umu. Mani noa saanga si umu. Aso lua sumareiva lo no ingo o tai au fo'i i le taimi lava tasi wa o lunga le sum. A forfituanga i le iwa. O le a forfitu la lea. Sorry, a forfitu la lea i le iwa i le afiafi. Wha mole mole wha maui fo i lalo le sum ID ma le sum passcode. Ia si umu lea. O mata upu o ta penanga o le ipu ia peifo na uvatu i lunga ia sa fata la tau. Ia mo le wha mna tui no lima tu sanga o le fast. Le fatonu ina le solusu mo le valu o le masina fau. Sainia ia tuunga lua tala beau no mera na utu ina tui lunga ia ma ami malo teo. No mera fo ina utu ina tui lunga. Mananga wha alualo. Le si wha sirisilanga mo taunu mai ole ai i vatapu pa ia sau ngata o Samoa awa o le au mamala fa so ngo mala tu flasa ile amata mai sau se ia pa ia Philip pulitu o tau iloi manu malo to low lava o le fasi de tonu le dei fa sile silanga i ngafa mafeo i le ainga o lo a fifio mpa pa au ile i tu e fia o Samoa o tasi dei le finangalo o suli o lo ono nofo matautua le ainga Jalu ona tuua le malo ele fionga ia le lua le atau pulivalu sa tausia le ainga ma wale vai ona vanoa le no fole tamaitai o le fea ngainga atua takaloa Malaysia o le afaya ile tatou feilo inga ile mota o le ainga ile atu malama ile asotolu sumare tasi o me lua felua se furuma lima o te lua felua sumare lima ia ai excuse le mistype nga ia yo lua fe sumare lima ile itula e se fulu ile taiao e sa ili ai se tasi e tausia le ainga. O lole a wai ile nei feilo inga o le a le faatalia ai se fina ngalo. O le a au tasi ia ile ainga poto. Sa ilia le nei faasila silanga e suli o lo ono nofo ile ainga. Ia, te loa pauia, toi wha manatu atu. Ia, ile nei taimi sisi fo i tatou break, tatou wall malolonga, a fo i mai. Whaafelo i sunga li e taua, i lungo le tātou porklame. SMI. Manu le hatu o lo fea fioa i au kila ni liusila e tausa i lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le while o loa i au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market down i le Malai Valley. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talo Falava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave te whaatutuaina. A wale la foina o la container po so se whaamhori e wa inga i Samoa.
Whafsota'i wa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le o waru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight, au nanga vave, to e wha maria lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Journey together with Digicel. Taimara wa jile ua Totoro minuto na fale o le itula e fa I le tautua fa wa le Blue TV man proclame o le Tautai A'e le divanga o le fiafi fa malole o sai malo fo I le pale malole lava tapena male ono sai tiute mo faiva fo o le dei ya ila tau fo I mai anga luenga ya mai se fo ya ila tau la sauni fo I o momoi o ye sisi po o nga luenga atalo fa lo sunga le tau ka fara sunga kai ka programa vai mai fa kalpa ku ne fiafi lo fio mai moro ka mai moro am kai ka programa saro mo nga fa fe no fans ya ai mo le malo le ko yo kupu mo ya fa fe le ku le ka nge fiafi le nga fa tai e fa mo mai tau watu ese me o pine aulo ye yo I ro pelawe e pe susu ya o ye se fa mtalanga ya le na ese fa ilonga o ro ya nga le lua la pa pinge aulo yo ke fa ma ya o pinge aulo ma o ya lingi aulo fo ya e lo tsa va tu ya o se fa ilonga bobolunga o se company sa o ye e fa ba wa ke alma okay se tulanga fo ile le se company ye ni ona fa fe lo wola to ve te we ave se pe pui ya o ma fa kanga ya o se me ka fa lo e ngo entaro la ko privileges ya me se me fa pena so o ke fa pele la bala e langa ile se asa mo ese okay na tau awatu e se sa kau au mai se million ya Rexmond Rexmond le fa ia ka ko o vai lima foi le o tusti o vai lima foi le kuskala o te va ia ese fo ile tulanga o le ala le spine wala ngai due ese o pinge mo lunga o pinge mo usila le pinge o pinge international ka ukia tu sala tu inga pini pe a fa tu sa pe fo ile le wa ele ver va fo ile le an maf pe se mafia de ai it's a 9 carat gold e pingere fa pela for speak okay mo ora se sia ngo ia ro nga kwa kire ku pe ele te le tu pe no ia ai fa mata ma faina ta fa te vide le pawn shop ma meu tama o le singa me vo is que me ka ki fa ro pe ko o le kai me o ke moku ai ngo ka kwa o sa vani lo value si da mai tamale o fo la lo ya ole ai fa ta ua mala wa vai langa o te tilo tu lava pe o ke ro ka le po le mea o le ia inga ia ole ele fa pela le aru foi awala ke isi tatou ia te walu e isi mamate foi ia godfather
e le fai ngofi e wala ko fara mo wanga opingi ia le pupular kama whatever nga ona le ola ia malo le ono sa o va pe ayo mo sa upine ya utanga polo alu te tu pio lo te mi pio ke le ipu ele fa pinga rengi pinga wa kamoga o ipu wa foi o ipu fa pe mo karika karika mo ipu ya kere ko fo ia vo le ko kere ele mo kire ele mo se coupe pe para ave fale foi ele ben mo o ai que me cava fo ima quando fo ima filo e fo ia le aka o chefi e fo ia kabai na la ia ka polo uma ia kere ko ka fo ia fo mo ka o fa ina ko ka ba pabla le mea o le fautuanga e vatu o le mata i tūle le yore me tati e iro pelo i tono awa le whanongo nongo mai misa ma le amori o Ryan ia au kama voi la ia au inga maua e le wha pia se ioka ave le talatila e ave sa o e ke maua voi meren kupu e milka e le mamfa maua le si e di inga sawa maua ke ua waru le o ke aru ke le finga le e belu le mama ai maua kon mama nga oi mai I'm a heartbroken waru finge be mo sanga kupe ai la ku lo wa turn in wa mo le ba mo wa ila ko le lila le nga venga mama le oh my good boy al mama le ba nga su ele le ke le nga belu eu tatova eu se foi le tunu wa do ave ai ana no le skala o me ia ke un oises o la wa lo ngo ke fiu e gal ku akwa ila mo e te rola e ora fai nei New Zealand o mo wala ka mai o America ya ke ro America sa o e malo le ro sai malo la vale ele alto si la mai o le tamalo e tonga ta America ele ka un ofia ka fara le wo to si la mai ia e tanga lo pa i de mama o ile pine ia e fa mo ele mafaina mamuru e sel pela wer ka malo ia ata ro fa mo folo fatu ia ele to tele o e lungo le proclame de va fafi o le usa malenga ko kia ele se ka ole al mario nga fine ka ko karongo ia ko se ka ko karongo ka ke le lo se me kasi ai ke wo so mai o so mai fainga ke pole ki u le ngo so mai nga fainga fa mai iri a manga ia le kusi ale al failo kusi le a manga ia kwa ko fi pare mi akele ia eri ke aku nga o so mai diskus ole le mo so ko le fa kaule ni u o so mai dis fa mai o ke tika a foi le no fai tu o le taimi ana te suia ana na e fa e me alo fala do te ilo ai me tu pum fa ilo o te i le meri mai o le stanga tanei ma fai mai asiata se ilo penga mo se ro i meri mai le al mano nga fi fu le sa o le o lo tala ya le foi na share mai for ti tourist but se sila Samoa ele o nganga o fai atu ele se fa kau fa i kulo au fa kau fa ele o se homeless le tangata le na suia le ngoa le caretaker page mai le fast government page o le kangaka o la se e kofi fa mingiska Samoa caretaker government vai ave la sui mai la sa lo change name to Samoa caretaker government I sa created fast government vai la ka umai o aso mo meu kai minga fai mai po ai mai fai mo e fa kanganga a sesiola ko ko no fakangal peixe mana tu mai fo ia ta ia tu fo lunga se vai i vanga lea mana tu o sa vali mai o mas ya si fafo ina ua sa vali mai ma fa va ai mai wala o fai pule lea e kasile fai pule kai pe o me ali mongi he wants to answer to every post he wants to e ke vai ke leva ai ni fai pule mangi mingi ska tulo ai pa wale ko inga ka kai mawai
kusa ole taimi ole leile fast nga pawalo tanga temu wa ele no I'm not saying wa iska nga kai lau ke post ai pawalo tanga tapi fa tau matatau ina o ile tama titi fa ya tu ka onga kalia Italia ia tau mafai ai Italia ongo uloala o le tau mafai revenge o le spirit fo ile le manga o ka mai kangaka onga o le mea wa tupu le mele na fata ape le anga ngafi o la 2 days ago wa kele makuskusinga o ia le singa makuasa mala ko kele wa foi langa rai loe tangata lona va tu lo le mesa ia le ala ka mafai to cover up and to be the first nga ke breaking the news e pe o sanga fight back o kaunga ka maki ma le me foi le kwai lo ka mai kiki o ngai miska man ko foi le la ko for ko po sale Charles ma Camila le ngo le foi yang me fa ka mai kiki venga ye foi ke ngai ki ma ka mai o fa nga selfie nga kongwa le la kwa oso la vai ele sa ngo le al malo ele sa ngo la ko kai ia le oso mai oso ai lumol oso amana o mo manga ia piko iluma ai sila ina watu ia King Charles makamila i Samoa pa foi la oe ele ese ke le ka walu ke ku iluma fa maluinga oi po fea ke ku ile lenga o lenga mingiska e loa er kupu e loa er kangaka le word for kangaka le ku mai sisira oi atu fa te pa nei le savadinga le ka ngur vale nga la akwa nga ola auli nga la akur ka malo fa sang ala lenga uma mingiska ule leile lima feilo ai ko ai full attention ya le kupu ai sia la kala ba il kupu ya kala uri mga lo nga la uri lai lo le ka ka disa nga lo nga e ka fa ali e ka fa ilo e mongo ko ngo uru mga e fa ilo nga mela nga fa le nantonua la ua makua mangingo li poki Al Jazeera o le Fox BBC APC o uma ko inga news event for in London press o la vio mai de kupu malama le kupu o kera longa o le lo ier kupu o palemia area kungu o Samoa le tofi palemia nga la nga give attention ya fiame ia nga o le upomongi e kasi ar ka kala hero la sa kupu la ile kulanga fa penga langa o ianga lili wa ko amasuia ma palasi ai le fainga malo fast food ko sang ai man ko la sa ka malo o le head of Commonwealth o la sa mai le ku nga fa aka mai ile ka ko le ka ko system o le Westminster system o la sa ia Charles malama ia ile kangaka o lenga ki nga inga ko ka fa sa o ma fa fo i pro kiki sa o Samoa poko Charles e lo ma Charles history e lo me fa penga balanga mo kwa o le kupu le history o le ngu kangaka ka ua ya ia alanga ka ua fo ia e fiembe ba ia kupu langa e fe ka uso i fongo ma merkere SMI fiembe o la uli ya kongo ku mai ku le pa waranga elo ku le perfenga malo ai o le me ngange e ka fa ngoi o le ku aku ya la ko finga fa minska o ko kan portfolio singa baku e shine nai ma fe ku pula mai ai inga yo aku maranga fa pengi e kasi al vai lo ya fa la e ke le portfolios ke le me aku ka fa pengi le lo po fe inga ka so mbra selfie alo vinga la fa matalanga au te polefu la fa to la live na fa to a le press conference pola fo ini sa no ngana la to fa mai le tatou ke tika tai mon le taimi ya ele o yini anoa taua va tu le fa fonga mai la tunu ya ai ena ona ma fa so atu ongo inga ma fu inga ulangonga ngafi o fo ise to fa sunga li atawa wala var kala osolea e fa ailua mai ai wa uma onga ashua ku ngoinga nga onga o mai wa uma fa yedi sa nga ale au malo il melenga fa felo inga o ko le la fa wa winga le who knows ele lo penga nga we se ma mo ko ra ma malo i vailele i kongolang ka vale post lo lunga ele lo penga mo fiame e ma kingo le lo sa ora kol ka vale ko ai vai la di umar ka kom kau lengang fa ko le
o le intro lo ka fai Io. ai di umur ka kum kau O winga na le te fai atu ila te tala. Na lai ona si la fia na maua na nafi mai lo ma si la fia uto. Ngo lo anga nga fia so mai se male lenga ia vai la lenga so mai lenga ngiri va veo de kaeo. ni kaio o nga finga felo el par mia ma la malo o ngir kaio lenga fai mai nga kusi Ia lena. O man tua la tu so lawa o le se male lenga foi le verbally. Alawa au mai in a form or kusi. io Le winga la na le si la mai ata te fai atu ai. Vai. Se e ke le fia lu foi lu mai po so selfie. Pa wana mea fa ki ngor fai nga kaukua. Ya vai. Ai te sila la ai lai le la arka malo la audi tu lo ma le fio nga ia leota. Sorry tu ana si leota. Ai sila ye e futi la lo lengse vai. Ai sila fo ila le fa malu la sa va vali mai. But ese la ngonga ngaka. Ke loa la fo isi la fia la o la ngonga fo irkupu ye fo ir kilo le akalea. O se fa mangu yanga fo ia la ua. Le sa vali mai ye orka ngaka la le. Le tangata no na to e suia atoanga le maro si anga o le porkiki o se se kako. Ya e fa pena la ngona. E au yo le. Tatou mai I le malelenga tustusia. Le ana isu mai nei le taiao. Ia, le otu ina tuilunga. Sa tatou ta lia malava. Ia ai le lili tu ifo pe ilunga o le ana otu ina tua sa unonga le fionga le mamalu le malo. Tui marili fano va le toa so lovi. Wa ia taliaina le taru sanga le tamaita I palemia. E fata apele palemene ina ua le pasia le talo le tope. Ma ua ia lango lagoina foi le toe faa foeina ele pulenga whaatonu o loo iai nei le whainga malo. Now, let's go to the original letter. This is the original letter. Se sila foi la Samoa. Ai toi na tonu lava. Ole aso. Na whelo iai ma le fionga I le pāle mia e whaelo mai iai e le I mafai o na whaawau le whai tawina mua o tulafono tau whaofi. Ale malo mo le tala tatou o le tupe lua lima lua ono e le palemene I lana tau o fianga I le taeo nei mai I lea tūlanga ua fautua I nai au nei e le palemia ua tala whiangai o na whaataape le palemene ai alo le atunuu mo le whaatinoina o le whainga balo tatele au te whailoa atu ua ou taliaina le fautuanga le palemia. O le a mawina I le tūlanga alo ia le whaasilasilanga e whaamaunia ai le whaatapeina o le fono au au whai tulafono. I le mai ai o le whaatapeina o le palemene o le a whaau pea le whaafuina o le malo e le pulenga whaatonu o iai nei. Se ia usuia le tau au fianga mua a le fono au whai tulafono e tusa o le kila lea e tusa ma le mata upu tolu lua pui tasi ma le tolu pui tasi o le tulafono whavae constitution sainia tui ma le li whano va le toa sua lau vi le lua au o le malo whaperitania le vaenga le te sau fia sau noa ili atu. Today, the Prime Minister met with me to advise that the appropriations bill for the government's budget for 2025-2026 could not proceed to the first reading in Parliament this morning. As such, the Prime Minister has advised me that it is necessary to dissolve Parliament so the country can proceed to the general elections. I have accepted the Prime Minister's advice. Accordingly, a formal notice will be duly casted to confirm the dissolutions of the Legislative Assembly pursuant to Article 32(1) and 33(1) of the Constitution. Cabinet
continues to have the general directions and control of the executive government of Samoa until the first session of the Legislative Assembly following dissolutions. Sainia tui maleli whanau wa le toa solo vilua leo malo. Interesting. Ia sa no mai le atua whaahota. O le mele kau pikia ko ngar whaingor kusi. O whapea o le so meaning o ngafi. O ngafi lenga nga mitai. Kusi e mara kusi lea. Ai whakoa autangi kai ar kusi. Nga kusi lea wa ngafi. E arango whai ako interesting. Pe whapea fore le maadie la wa ai. Foringa mai o le kusi lea ngā raku fia mema waku o mga kusi lo ia siri pe kusi whailo kusi. Nga wako asa ngilo. Ia. Fu le whai mai o le so. O le so, le ufonga. Longo winga. E le mwhai e whanga ngere. Makauri e whai o kusi whapenge. E kaunga kusi e se kanga ka aloa ia markau oloa. Such as lo ia siri. Ele ela se kaiminga ele fa pela nga fongo ka sauri ma fa fau wala lo ya siri pe wala se mai perkus foringa mai lenga kwa fia mema wa kurkus tatou o i vai nga ia la ngol fisiri ngia ol fisiri le lo ma fa fau le atawa e fa maongi ma fa le kula fongo le kofinga le o fa ile al malo e fa maongi ma fa kula fongo ele fikaui e kele me e kaunga lui le kusi lea ma kaunga lui kula fongo kusi lea la vai. Wa me mua. Ole whangange ole paloka le fa pe se furu wongo le kolu fa. Surungo kolu fa. Me mua. Abe se ko ongo langa ele singira ko paki. Wakuli. Kor se furu. Abe ese ko iva. Abe se ko iva. Langa ko i varis paki no winga la nga maulolo aleng palokai kusa ko ese furu pe ese belto on of le what to do now let's go tatou for the constitution ia ka ko foi la ole ale vai nga la sa pela mai the constitution le a mai le a ole malo e wa fa vai ai la na fa unga ta ko wo le vai nga le a tolu lua pui tasi le sa ngo mai ai Korkoru kasi mal korko ya. Tolua pui tasi mal tolu. Now let's go pole ale vai nga le fai mai le constitution le Samoa. O le fai mai sa pela mai there shall be a cabinet of ministers who shall have the general direction and control of the executive government of Samoa and shall be collectively responsible therefore to parliament. O fisiri a o ia vai ngale wa ole wa fa nga mai de korua pui kasi. There shall be a cabinet of ministers who shall have the general direction and control of the government. O fisiri o ai le kapengeka ele skapengeka a vai le tu fatu o ai la le kapengeka lea e saungoa mai ai lea o mamalu o le malu. O laenga ke si la fia. Ua kukuli i whaare kula fongu. O lea ua dissolve ua whaare lea o ngā inga so wale eise, e leisa ka pengeka. Aise ka kowo le kolu lua pui ei. A tau si sila mai la ila vaenga lea. Sa mua malau whaafafonga. Ia te au le gloss le sa kaunfa o ngā. Tolu lua, pui a. Le fa mai le whau puina. The head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet, a member of parliament who commands the confidence of a majority of the members of parliament. Le lau kauma wa kua wa ia leo ka wongi lo ia pa le kakakau fai. O mele kau kikira kula vai. Pei lava ese le mele quote mai leo malo. Pei mo lava o le me fai inga wa umanga kofi se ka
O mai ar whenga paroka le fo le kot me malo le al malo I. A foi le winga le tati fai atu ai. Kuso ole me mua lava. Ole fesili u te fia fesili ngia tulo ele fa wai ele fa o mo foi no usikinga le assistance aloia. Le tatou. Ia nisi fo aloia SMS sunga ya sauni pero fa ole follow through maloia. Esa idea me sa o ngai usila. Lai follow through my decision. So kasi le vai nga highlight mai se loia ya tau nei. Ole vai nga lea. Ele o sao le clause le quote mai. Exercise sai le malo si anga. Ole appointment le fai. O lai fa o nga mai le koru kasi. Pui kasi. Or sa na mai ele sorry tolu lua pui tasi. Le mai ele au de malo ma tolu pui tasi. Sisi la foi la yai. Le la wa va tu lunga le tolu lua pui kasi. Le wa va ku lunga ma kolu pui kasi. Ai fua ai. O ai le pale mia. O ai le kapengeka. Fatu ole pasia. And first and foremost, olai iliko le la cosa fa. Yeah. So ole winga la ole tilo joanga constitution se fa fonga mai tau ole tulu. Wa fa masigo mai Samoa. O fea kongua o pui ole lua e moa suta pola nga i mele le ketika. Ia o le lua tolu lua pui a. Vai. The head of state le highlightaku shall appoint a prime minister to preside over cabinet, a member of parliament who commands the confidence of a majority of the member of the parliament. O I ko ngwale fo inga fa mala malama kuila epa. Ile taimi au ta pena le vote of no confidence. Lenga mangi ngorsa wanga kuila epa mafamai. Malau wai fo ile lianga kala ka ufo i famai. Anga fia para mi sa wala audi whatever nga fai melea. Lenga o ia la ia lea. Le majority. Le majority ia. Le na tatara no le majority yana nafi. Ele o le lua se fulu. O le lua se fulu. O le kalunga o kula fonga majority. Al minority le fanga. Ya. Oi, famoli. Na ngai kusi ale. Na fongi ale. Al failo kusi. Ke lo po o ya ka ko kusi nga misa pede. Kusi ale. Failo kusi nga. Era ko fa kula nga pe umango kiro kusi nga. O le kolu lua ala ko te failo kusi le kusi nga vera malo. A kali mai al malo o sa ko kasi kolu lua pui kasi. Kuse ese me Ja, alle winga na le tati le te fa tu pay ole fa fonga bo Samoa or the constitution. Ese mai mafai ka ngor kuspa ia. Ole tele ia en au foi ne o fa pe mai se le o luangi lo ia male. No. Or constitution na va tu ne constitution na Samoa. Io tatou. Ole winga na le na fa tu le ese ngol tolu lua pui tasi. Ma le tolu lua pui a. Ole mangi ngoia. Awa ole upule ole upu tautina. Anga le o ngofo sori kula fongo le ngofo le yefia me. Iko kong. Ole maybe dene kau kala fea ngai. Le kolu lua pui kasi. Ai sa te tautu lou. O nga manga ku eva tu fa pena. E te tauna se usila le fai unga le sa fai nei. Anga ile ese nga male ma ale o le maka upulea. But obviously, yeah, ole ngoa ai o sunga la au del mali to i fofonga e makua o nga. Ele me mari kusile ngoso mai ngafia. Ele ngoso mai ngafia. Kusile fa pe mai o le fie pare mia. Misa ngar kusinga fa volmor. Le ngoso mai fa pe o le ole le ai mas me ko ngol fa bar malo Samoa e kusi ai ese Clark le Clark le mal speaker ile aur malo e verse ka kai fongos pa ki mar par mia pa sia cara ku
le kusi le lenga fa ku wanga le kusi nga kusi le clerk le salo mo wala nga le mo fo banga le lenga abe le speaker e longo el ka opule la e saola le kusi lenga fa le clerk mo speaker langa ele ko ka uri fia me le se ma tu la le wa mai le tinu lono winga la ile tusi fa pena a kusi a faila o le fai maila na tala ele se me fa penga le constitution o la fo isa pela mai le constitution le ai o ngila ko paki pe fa pe o sa o me la fa mai le constitution maka se me le fo le ka lu ingo o lo ia al ka ko vanga fo ki tiro ka pure ka ko lo ke ka lo ke ka le lu ingo la tala lo ke me le se fa tu pe mo wai pe moni le mele ma te ole vai nga ia o le va ko fai ka wai lenga ma vai lenga ai o fisili o yai se ava no ai e te tau ai ona lui e ka kau ai o nga lui le decision e ia te auia e mo kware ka fe nga ia se ya articles ia mai se ia le kofinga o fia me le foi ki no fia me la lo le la va malo le mele kupu ya fia me mar mo kusia al mon mau il mo liu le o kape ka sira nga va e lo le la va malo mai o ke fa ko a fa ka kusinga a fa pe le fa ka fa le la malo mai ka mele o ka fa sa fa unga discount ya fia me mar kofinga le e le anga va ai la lo kusi de pe fa maungi mai o i fo i tauti no mai ai le fa ka ua kele tulou e nei tai o tangata o le winga la ukala pe moi pe le moi ulo wa se vatu la utala pe moi pe le moi le kusi lea testa ingeire mo mau al tamai tai le uta ua swafa ya lise anga fai la le me sao o le faukuanga le malo e fai afia me o le a o fai le mele sa fai al Aunty o mo mai le tau malie mai fia me o le a o return ya ki o e langa o oe e ke sau ngoa o le rule of law so therefore o ke le appointinga oe why langa o le ye case le lu mo o le pui le pari mia o le pari mia mo le pui puinga lava o le ngoa ka o le leia o le official pari mia ma lia mai lo finga galo a tonu o se ava ngoa fo ilea e ke aru e ka penga le iai lau case le mele le nga e fa ko ngua ai ia kenge lea e aru e piki mai mea ia o mea oro iai evidence o le kanga kavalinga o le professor wa lava ma kokoele nga e fai ma pongai e fa muri nga i loko fia me mangora ele kakau ole me foi le fia me le nga fai ala uli ele ole me le vesia i foi le wa ke le ma upu makala ole lo nga ke lo le wa nga o kala fe avia ya le la makwa mawa ku mangu longo i e fera fora fo inga ye fangi le la ole alu fia me kali me ia hala le nga makwa ia fu le o ke lo pe fa fia nga sui solo ngo le fu le kupu ngi kongo ole fa famsi ai e te vai o ia what goes around comes around. And this is why o ki whaafikai le nganga fu o le atua musuia le faʻasoa o le pokalami. Le anga e koe au mai a mea nga e whaia, e koe whaasanga i luma o ufufonga, e koe testai oi. O le kalala le avakualanga o le whai mai anga press conference i le kaimirangi, ai a whaafufonga mai fo in kuskala Samoa, fesili ia fia me right now. Fesili ia. Ai se awa e le step down ai. Ai se a, o lea lau mangu ia lo wingoa. Ioi, o lea lau mangu ia lo wingoa mahau so o kanga i kangaka ia iei masiki ngā le ua maliu kurol profesa. Mahau so o kanga i keinge lea finge lea ufan pui pui. E kao fia. Ai se ala e ki le po lea ilo loko. Kango e fai apply practice what you preach. Practice le mea lea nga e fai a yala audi. Pele i wha maung ia ma. O le o sau kala walau maung ia mai. O le nga e involve la audi kau purpurenga pala. Kulo. So therefore, wha mawai mai, pe o le akuri oi. Head of state, ai se ae le mawhai inga e sau ngoa ni mea nga e whai a fia me. Ai siri aku nga maka ngā maleanga le mea le kupu mai i le keisi le lau maung ia e fia me.
ngai lo o masalonga ma me ia makua inga ia ave ngai la ule maleto si le kuma kangal mele ola se maka wa makangala ora mo kwa maka le ang fai ah le me si le ngala o si le fia le al malo la wa kusi ai la wa fai kau ai wa ave uma ai leinga ma vai leinga or kusi ko si sila Samoa e ki ngā whlo ka whai wha maru ia ko whinga maurunga a e le upura parmia o le al malo o le whamsingo siri o le whonga whikalai o ko whinga nge pe ka ke whiwhi e whai se kala a mera o kupungi ua sao i ai tūlanga o whainga nei tūlau le wha maongi ku rau lava yes ua sao i ai ko kongu a poro kikia e nganga whaiak asisila le atau o le manino i o le whaavae le au mai o le fesidi o iai se majority after all le pisa o mangei mau mea ua le pasiar karo kupe o iai se nga majority o le kali yes luas furuiva iai maro lako kai la aulia le mali toa iai male lako sui kai leoka laki vai ka ko ye ko fia lenga pa loka i ai e pa loka marko ongo le le skala kongo le se pa ki ma se le skala le fast ye pa umere ko sfu ngar sfu ye ko ye le iba la ko ye wa pa loka le iba la ko po fe pa loka ye ai mo ki ngola banga le iba ma fanga ma lolo le ko se fu ar ko ongo wa out a tu wala se situ pe aka ko wo le me ka u o le liko po me fa vai la fa mau ngar ko asfulu ko iva ma mau lolo sfulu ko ongo wa out eling pa ki or ko ongo ngale fa vai to e ma ki ngule so mai na tonwa tu so inale fa vai ko ila ukala e yai lo utali tonunga ma ua mali atawa ma tatou por kalame e le tatau ona fuafua le malelenga por kusi lenga au mai anga ile kolu lua pui kasi le ai ua peringa e le apalaia onga e unconstitutional ma unlawful le ko aongo ko minority yeah. So apalai loa le kolu lua pui lua pui a le sawi mai head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet, a member of parliament who commands the confidence of a majority of the member of parliament. O yai se mea whapenga, yes. O ai, la audian mariko. Ai a fo i lunga i le 32 pui kasi. Ele o yai, ele o koe yai se ngā mea, o le ua whaka api. Le ua whaka api. Koe wakukuli mapaki, so ua meet threshold le lua. Na oni o le ua whaka api. Ai wakukuli mapaki, meet le constitution, meet le kula fongo whainga paroka. O le ara kula fongo whainga paroka. A kuli lo oe, kaput. Wale hei sau paki e ke koe fo i whailau pa election. Sau i le constitution, o le fo i hea fia, wa vai ka koe. Pea o taunu o le afisa ulo ia. Apalai whaiska honorary. Yeah. Honorary. E ke roe, e siri a kurka mana mai, e siri a kurka mana mai ilau friend le fero rua i kau wha umaranga peparo. E kau fero rua i po vise me ola fida fisoro ingi usila. Tatou wa tausi sila la Samoa. But you know, it's an open discussion. Tatou foi le lungo tatou purkalami. Ito tele le au tulo. Ila tu manam lama taba mai tulafono. Faʻasoa, what do you think? Yeah. What do you think ina vaenga lea mate faʻasoa tuai? Ia te au, we have a huge argument. Kele le avangoa challenge vanga. Fia me. Mana tua mai, anything a challenge ina kaimira ngai. Yeah. It's a priority. Yeah. It's a first priority and urgency. Yes, ele whakaria umia mangkua. E setira kamalea. As a priority, kai pei ala mea whailen kau mawhai. E kuila e pa man HRPP e ka whiofi ei le fast. Mai le whaatautoina within the 45 days.
lenga mafua wai I whamatalanga fu ole nā ele atou ole delaying tactic nga whao ngā I kula e paleo leo lena watu le tai au le whaatau tonga I whai ai wakua ua makua ku mai ei lua fa ka ko fai nga fa ngofie ko pala ai ma le le la saungi le lo kia Graham pala ai na te fai le mesao ka kala fa fongo o le me o tu o le la nga ngai fo le la ai mana ya le story le o le me monia ia o le nga ngai fo a o lo tau ma fai fe utanga ina le nei leanga a ka loa le se fururua le po o le aso lua fale o me ne mate faʻasoa tu e ka loa le se fururua le po expired loa wa a ko wa umar fari maso lono winga e maro sia kuna le meanga ngai lo sesi lava sesi a me ai la lo fa vai ai o le tactic nga manga o kula e pa play le atawa ia koloia ai le aso nga ia ka e se fururua le po ua umar fari maso no way e koe whainga koe challenge engi roia e koe fo i roi whaliwhenga paroka renku e kau koe fo i ke no lesi vero mon kua ngei i kusiri ngo kalngo mo fari maso wai o le marosi o fari maso nga yes anga pasi wa leise me fai koe whaia ke ngal me mari elo o mon kua ngei le kusiri ala o malo ele o ka ua mai ele i whanga ngei le konu masinga lai kongol wha vai le konu masinga lai kongol wha vai ele o ka ua kusi le a whanga ngei le malo ma ka ua konu masinga nga e kai kusa mar fari maso o le marosi anga nga e ka kau within le konu masinga ele se konu masinga o ka uai mera ka whea kuai pe ia nga whae se lo ia whakai ka e kusi le a se ngei le malo ave lo tu ai sa te tau ona au mai loa within 3 months or 90 days iva suru aso ya konu masinga e ka kau kusi konu kusi le a le ua maua mai fo ilanga lo te vava ia tu reporti au mai o la ua tapena fia me malana vaenga e ave ile fa masinonga le tūlanga fo ile le konu masinga rea which is e ui ele o ka ua mai I lai kongor o le fa vai lai kongor fa vai yes e whanga le ariko ongo fa ongo fa lai kongor fa vai e te tau wai ona tupu le afoi e ka kau wai o ka paula mea I think o le kau mai I le aso a se to o tau mai se aso e tau ona comment sai e te tau ona o tuai o tuai fai le whainga palo le city pea sa au tau vai e tu iei se I le whapea mai e te tau ona a yeah anyway ele o ai na ona vatu whapea mo whafonga mai le tunu e ka kau loa mai de kai mila le ngei lenga sau ngei today wa ole male lenga kuskusia mai len kusisi lai o ingale a maka mai ai loa le fai kau ngore o kolu masinga a maka ko ngei ka makai a maka ngei fai kau ngor kolu masinga a sofia ngei misa a so lo sumar valu yo fai kau le ko lo winga lua valu o me anga ile lua valu o yungi o kasi lua valu o yungi anga ile lua valu o yulai wa lua lua valu o yulai anga ile lua valu o kuso ko kako paroka lua I valo le skula le se me kuso sol kula fongolo pe al fari mas la nan o fai tau atu I think ola li poki mai te lo por observer po mai apologies pa fai o kongor kusi le pele langa le anga vai no I think it's not in here hello I say ele article sa o fai tau ya article la ko ya ko el article la ko ya but it's not in the malele o I ka nga yel menga se kako ko kilo nothing pa wale mele le tau mai I nga o close ya ese fakaria nga ia fai elo ya e ka nga include male ongo fa okay tatou atu malolonga fasinga ko malolonga na o ke lo uma di lo kufi na ona foi mai ya SMI.
malu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa me tiafo whapea la e mo tamaita I mawhanau. E jasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vole warehouse Market Town I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. Te mera wati lea ua se fulu ma le tolu miru te wati ai nei le itula e lima I le tautua whaua wa le Blue TV. Mat proklama le tauta iai, au tātou iai. I le va ili lina, po o le au ili lina, o le tusi o le ua au ina mai. Ia. O ele gatala vaenga sa faʻasoa atu ai. Ai esi vaenga o le ua toe tiro atu nei. O le mana ia I o le vaenga o le au ili. Ako le maga ia o le pokala mele ele isi se me sao rungo. Sa kawa vai ili for le fa lenga. Ola to vi for to si lunga I to si sila mai Samoa. And e te talo atu tatou tiro I le parkala na lua. Tatou tiro le ma to si sila mai Samoa I le parkala na lua. Le la ma to fai to wina le fa Samoa. Malona fa Peritania. O le a whaamawina I le tūlanga aloa ia le whaasila silanga e whaamaonia ai le whaataapeina o le whono au au whai tulafono. I le mai ai o le whaataapeina o le palemene, o le a whaawawpea le whaafueina o le malo e le pūlenga whaatonu o iei nei. Se ia usuia le tau afianga mua a le whono au au whai tulafono e tusa ma le mata upu tolulua pui tasi ma le tolu pui tasi o le tulafono whaavae. I le Whaperitania ina, accordingly, a formal notice will be duly gazetted to confirm the dissolutions of the Legislative Assembly. E pe ona ta ua mai pursuant under the Act Article 32 bracket. A whasa moa lei a kaua. Pe a sila nei, accordingly, a formal notice will be duly. Longo winga, e le I au mai a reka kou kama formal. Kusa o le informal lea. Kusa o le aka. Kusa o le aka lea. Ai le saulana lea le formal. Kusa o le informal lea. Ai le sau le formal. Então se não mais. O que vai cozinhar? Não me confuse a cor fica cozinhar. O que não pode cozinhar. Então se não mais, então identifying a minha le mele o le mate. O le winga lá é causa o ila usa ngonga le ya kawa. O ai con o le o so va ver mai marmeria. O le fa mai le fa mawinga se kulanga lo. Ia le fa mawinga se kulanga lo. Ia lo winga. O le kusile. E le alo ia. A la saud me alo ia. I famata o le tusi it was only meant to be more government. Yeah, maybe only for fear me. It was only meant kusa o le wakali le au malu. Anga I le mai ai. O le lako feilo inga. Ya langa le family fasi silang. Le le wingo le tala. Ale au le la onga o le too excited ke le o le kingu. Ma lave ku wala ngole nga mai rungo le government of Samoa. Tato le too excited ke lo vaenga ia. Wa kala oso. A ole mangingo yo para kala falonga lua. Longo winga ia ile me formal life akapenga mai. Na kapenga mai ale wo formal mele. Mai le fa sa mo le message. O message or fa silanga. O fa silanga o le notice. O le message. O se sa vali. Alanga kakawanga mai o le malelenga mai ele a o le malo. Mai ia te ufu e te taua ona live le le. Pe ia o vaenga masani ai. Fai fale le. A o kosi sila ku. O fa kupe la ua, pisi ka komea. Sue kama se vai le lenga mavai. O kusile le wa share so ka ko. O mea ko ngwane ka o more kalaos. Ai e ui ilea. O la wa ka umai, la wa ngofo ka wa iai. La wa tango ta wa nga ia fia me.
whāwau pe uko. Ia, o le haka le kusa le wa bakul whakanga. Kusa le ae whāwau. O kusi le roa bakul whakanga ngai fia me. Ia. E whaile me le. Mauki. Ai le i saul whalo ia. Kamala ngā anga ile kungu. Le alo ia la ngā, le kaki wha moe. E sui le alo ia le awongi whaile me le. A whaile na, maile maa nei o le tā maua tua o nisi o vaenga lea sa pela mai ele a. Ma o le kama fo ila lea. O kei loa o le kakaunga kungo o le vaenga lea. Lea la ato e tope ei le tuunga i tonu o masina i tonu. E la koe masina i koru kou. Ma le fo la kusia e lo ya sili. Lua me la kupui. La kusia e lo ya sili. Ko la ku e masina i koru kou. Ko e ese man pui man mele le pui le koru lua kasi. Pui kasi. Ma le koru kasi. Abe ese mamenga. Abe ese menga. Sei to ya vi foi unha tatou stamp. E fia ka ko stamp gai ga. Fia stamp. E fia stamp e lua. E vai. E fia. Ya. Tatou ia fa pe. Ah. Tatou ia fa pe le tulanga wa ya. Ai ole fa ta ua Samoa. Ma fa fonga mai. Ele tatou ona tulou. E le tatou ona toi tu ufawina ai me se foi o fa fonga mai le legal team. Le legal team ale banga fa ufail fa tu de tu Samoa utas. A fai e ia se kau a noa ma se moni o le vaenga le ua faʻasoa tu le Tautai A'e. Ma ia ai challenge le vaenga. Yeah, o ele precious. Yeah. Precious mamero. Se sila mai. Yo. Awana i tatou tu lo. Awa tau te tu ufawina. Leanga ele o whaapea kuloa. Sa iai ma le lenga le ana o whaatuan nafi. Ele whaapea a mea ua se lau pasenge umangi ma le lenga po o ni tusi au mai le fionga le aor mano. Le ai. Leanga ua kako wa ai uma. O lea ua matua sa tia uma i whainga whaaporo kikiri kele o ngai mau mea. So, o lea la le winga o le whamatalanga le mate o watua. O lea vangoa le challenging o mea. Yeah. Laia vangoa. Nanga fo i anga le challenging ai tau le papa Brenda ma matawheo George la tu. Le koe swing o le malilinga. Se mangu se mero ka koe. Se mangu e sao le lima o le kangaka i ko kongu o me ua mahe ona tapena i le tua. O le wingala na le na e te tau o i lo utari tonunga. A paule o ka renga wha moe nga ke se fere kung. Tono. I le nei taimi me o le constitutional crisis le aru ke mingi. Tali tonunga aia with much respect i le fionga i le tō finga o le au mamalu le malo. O i whapea sa te tau. O na ia se feinga le kungu. Ma ia kau mawhai e kau sifo i marafile mu. Kuloua. Ioe. Koe wha fo ilma malu o ko finga ma le malu e ka wai wa okay fa ka wai nga ia lo ia sili e re nga ia la vanga ia ngofo fai no kun mango ki nganke ra ku pisa a kongu o le puipuinga o ko finga lo ia sili Chief Justice okay appreciating of ka ko fong kalai Ewa, se a lava ki ngang kere kala, e ngofo lava ngai. O ngor pui ngol ngofo. Ele o popore i la ka i lo aswafa me penga. A pui ngol ngofo. Pui ngol kofinga lo yo siri. O pare mia, wa mo kwala nga fai nga kofinga. Ai sila li atawa. Te loa Samoa le vaenga pito iti nga o le fai unga o fai le au malo. Ela le si vaenga le ko kisi la mai fa fofonga mai e ku malo e tolu se fulu ma le fa le sa ke i le pa ke ki afia me malanga ka inga ile 2 days ago mana tua mai foi wa fa ke afia me mar ko ongo ele o popole kele la kulo ele fa pe o le fa le yango ngai kulo ngai ku malo ai tau tio ya lo le tulafono o fa ke le agree o mai le ko kele not everyone lua le atau o le anga ku uma i lunga sui ko su marfa i ko kongo parmengi ma ke i le pa ke ki ar kanga kale now
O le ale reason nga ke e pa ke kilanga ile ila lau pa ke e le faian ko lau ngor pa ke o le ale reason nga ke e ka ngaka e le fa ko ko inga la kai malanga la wa mga la ko foi copy pa ke e le ka utipeti nga la la ko ai pa moreover e ke e ka ngaka ilang kai let's put it in reality so kolu se furu ma le lima pe kolu fa i ku malo le sa ku ile asolua e whaailoa i pāle mia, mā kouke, o a umau ka pe nganga ngai kau whai mai. E makua halua i le moanga sau, o ngā mau ke ke e yaki oe mau pā keki, ma mea kau o maia. Ai pangālea, e sulu aku le au malu o le malo. E lea manga ia leo ko korusu marwha Samoa. That's how I see this thing. Le ataua, this is how I see leo le malo o le whaao e kako wakungu. Ai oso lango le ko aungo, le ko se fu. Kau pia le iwa lea ma maurolo. Ioi. Ai aru lango ko se fu. Lango ma le ongo le lango ko ai ma le ongo le kauria o sori tulafono. Ai whaako kua ngai le korusu marwha. O fea o iai le whaako whala inga ma malu le aore malo. Ua e kau mawhaia e lave fia mei kou sokanga ma ngei mea. Ai se e le se usila sila i le mamalu o le hakungu umarang kapua inga. O ka kuloua o sui iang kukurunga e ke e ilanga pakeki. E le nga on kangaka. O kumalo. O kumalo. O leo o i kumalo e konu se furu marewha. Ai sulu aku loa se e kofia mai ama mai lau whaako wharainga. Ai saunga, e ngofo ko e kofi le kangaka o leanga ke e i ai Samoa ako. Aka ko whakasi. Le saunga so aku le epa yang pasenge fo ilali. Le whamai e ke le aku kangaka sa paroka li. Pe a whaile ratio pala wanga me ile kei mi mua. Ala lea sisila. Konu se furu wha versus le se fulu plus leongo faʻasoa kulafo mo musu e faila ko fainga paroka o la wai bo living already si sui e fia o mai sa o ko ai vai ai mai fa ko fala inga le malo e afisi first and foremost o le kangaka le lau mangu ia le case le kelo le lapea lua le fa ko inga e langa vaenga fa upu fai le whaakua inga i le ikua ngai. Kolu, feio langa pākeki. E le lava ngai. Maka ngai e le mea feio for pākeki. E le lava ngai mea kulou lau fio ngai le au le malo. E ke seu sila nge ai. Waka kaunga malo lo le ko inga kangaka i le omo omia e Samoa. A waka ko wongi kangaka ia. Talo fai ngai ku malo e kolu sumarwha. E le ai ma se fai pule. Le ai ma se fai pule whaale kongur kol whaale. Yes. Le ai ma fai pule. Le ai ma fai pule o whange o whaale kongur kol whaale. Le ai ma ngai kumalo i kong. Kako mai lo la e se fulongo lea. Ngar ko kase ka lai kau whiololo. O maulolo. O maulolo. Yeah. Ai ma kwa oki a le parimia le pisa e kala. Kwa oki arko ogo, kwa oki arko oiva. Pa whiwhea lango ko whaise whai unga whapea. A le o le mo kwa ngumi sa mo ko sulima le ale tu fai to it's an insult Samoa makua ioi e matua te le fesilingia o le faa wa opea le ngor ko finga le ave se mai ro ka ko mafau kulo i le kausi kupu sa ia i le sunga mari ko le ngai fesi se nga kulo ke le mai se foi le fionga kuia kua kulo langa o kangaka ia o la ko fafu ia kulo pa ia la inga kawa anga marla tutama ai nganga o faya lenga o lea ua pu lea fa por kiki ofisa dia lenga o le kofi enga onga ka ko o ka ko mafau faule e ka urole ar malo ka sia ka o komeki o ka ko mafau mari ko o ka sima malu le sai ai ngalo ia tatou o sa o kura e pare o ko finga de kuroa o ia nga suia ma mai ko kongu fa por kiki ma kofi ma ku ia ka usanga instead o ku oki mar ku wafu
Le ala fo ilanga o le fisidi Samoa, do we want a head of state like this e ku ua fuinga ai makua mili kingo whaakasi makulanga whaaporkiki? E fōrisi mga kufore siaka o mga kufore le. Ai sea me waren kope lau whaperang kali a le nga whaukoe e kokoro. Ia nga. The typical head of states. O makua, o lala nga kokoro lea ai le o saidir ko whai. Ku whaamoere koa, karkarangoa, sau se mare lenga kai au po li umange baso. Alo, nga lakwa fie me, kope malmea, uma malmea sau risi aso. Lewa lela watulunga lewa veri sa o tatutal. Nga o nga kako kalangoa kwa le melea. 5 minutes ago, ai amai lunga le the government of Samoa malenga sa. Wala. Ara ko fe me vale anga. Lang fa ko mo ka pokala. Ya si fa ka wa. Nanga la wa. Ya langa jong si sila mai. Ya langa ala ya lena notice of dissolution. Ai tui maleli whanau ale toa sualovi le lua head of state of Samoa acting on the Prime Minister's request and advice dated 27, which was yesterday, May 2025. And pursuant to Article 33.2. Where is the 31? The 31 is see. No, I'm magwoleng ang kang office. Ale wa sa wakip. Esa ora o cara e fai mamangol fai ngolmena. Ale nga ka identify nga ku nga le 31 bracket 1. Ele ka kaunga yai e ka kaunga fai le 32 bracket 2. Anga isa ku sa we fa degree lawyer. Vai nga ko yai. Ale wa vese mai. Le usu ele ku sa mele nga ave nga ya sisila sa mo ile fe sui ya yo ngai mea pa vai mo wala le ko vi foi dunga so mala ya misa nga ile vai nga lele to sisila tunga ile ss o bracket di au mai vai 32 pakala falonga lua 32 bracket 1 male 33 bracket 1 o ile nga ave la sangi lang sangi ko fo ila ile official male nga le sisila. The whole 33.2. Where is the 32.1? For the 63 there. Come 64. I see the sila. Or fa so long or finger constitution. Neng fa mangingo e sunga sauni. Ele mafai nga e me i le 33. Ele mafai nga kilia po iai se vaenga. E kakawai o nga fa kaungu ulunga. Ang fa malie mo mo. E fa malie la le 32. Anu constitution fa mole a misa. Kakowo i le 32 bracket 2 bracket 8 lea sisira mai ma ila tato ko for constitution ko vi for mere sei momo langa le there you go see ola o vai 32 bracket 1 le ngaru kusi mo nga ave ya fieme o le ala wape si la fia le le malo ele kaudian mela ya fangalo ka kauro langa me ya 32 bracket 2 bracket 8. The head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet, a member of parliament who commands the confidence of a majority of the member. Kau fa ngale. Ai kia ia runga walai loele. Ai oso afia. Kor. Se fa uma perfect code man. Ja, toe fo email ia of constitutions of the independent state of Samoa 1960. Hereby dissolve. Wa faaka ape lewa mo kingolo. Lewa official. Official. Official na lenga. Lenga ko mawanga ngia. Le official lenga kakarngo ele official memo. The Legislative Assembly on leila usau. Leila on the 3rd of June. 3rd of June la. 2025 next week. O ila ka ko ile ko masinga. Ila ka ko masinga. Due to the cabinet's inability to pass the appropriations bill 2025-2026 in its first reading stage in the Legislative Assembly, a question that was determined by the Prime Minister
to be a question of confidence in her cabinet. At the commencement of the dissolutions, the Prime Minister and Cabinet continues to have the general direction and control of the executive government of Samoa in a caretaker capacity until the first session of the Legislative Assembly following dissolutions. Availa ia longo winga la o le aso kolu au kuso. La skoro kuso E ka kau pe afa pe kau ke stick le kolu masinga. Yungi ulai au kuso September. O September, sorry. Yeah, skoro September. Sila oi. E miti le leia i ngāri saungoanga kom singa o whainga paroka. By September, wa ready le lola paroka fo. Longo winga e le se me alu i fuafia me e kau ave se me le court. E challenge ai kolu masinga le. Walanga le mena le no fai tau wai. Yeah. Fa mai ole alu e tau sa ili se fisosoani. Ona e le lava, ole upule e fa mai e le already. Wa umanga saungoa tu ia felolo. By September, wa ready le lola paroka fo. La so rufu valu o ngeia, o nge poka ya, o ngafe. O ngeia. O le foka sa ngeia al mele a. O ngele foka sa fa. Given under se ko vi for vaingale, given under my hand on this 28 o nge. O ngele singi. Kusole ka karwa. O tatou ia o kele vai mo se kusi se sengi ku maleli fango. But o langa sengi there. But now let's go back. This is interesting now. This is very interesting. Oh my goodness. Now, sila mai sa mo, ko sila mai. Ko vai ka ko ingai malele. No, be informal or formal. Yeah. It was under his right. But e kawa kusa informal but formal. Yes. E kau desse senga kele. Pa wa me desse senga le da head. Mga changes la kila. Waka ko sila la. Vai. O tatou ia. O mele kom foi fie mele kom foi ngai. Sa wai a fie mele fa sanga press conference. I follow my lo langa formal. O le fesili la le la fesili ai. Mana ia tele mta upule. More of this maka upu will leave to Sauni tomorrow. Ala wing o le fesili. Ai se a o fesuisu ia ianga o ai lang kusiar. Yeah, before dunga fa mon misa. So who wrote this? Vai foi lai le ta heading ai. Se sila mai le ta heading Samoa. Se sila le ta heading lali. Head of state. Vai le o so men vai le Samoa. Sila mai le ta heading le o formon mai I. Ele se vai le Samoa. Ai le o foi se head of state I lalo o le karika. Vai foi la o se sila mai ai. Se pe ia o le peperongi kanga kase. Kulo Samoa fa masingo mai oe ai mai se o I kumalo ia o ke enga. Tulo wa la tala wa sidi e fa upu fa penga. I kumalo o mai e tolu sumar fa. E la vea ai mali kumalo o fale la kai. Le kumalo e fio mai ai ia le ao mamalu o le malo. Langa ngaku lunga ia aku lunga kili. Koronga ka. Ngaku ilunga e keke. E keke e pakeki. Tulo a lea ua sau. Ia uka ko vaila ka ko ia. E o ai longa I kumalo. Ai ole mele e tinga tulo. Mele tinga ile tunu. Vai foi fisa sia yo ngi me. Te tatou vaila. Ia lo ia fast. Wala le wa vaku. Anga le fisa sia I mai ia, ngare o fisa sia I mai challenge. Si le personalized for le precious mirror. Yes, precious mirror. Ma tatou team. E ia se ka o mele o mato vatua. E ia foi la se ka o fisu ia. O fisidi. Do we have a strong argument? Ai se aua ese mai ia clauses ngai au mai. E ia ka ko finga o maros. Ai se aua fa nga ai de koru. Ai misi de koru lua. Wala ngal fa mangingo ngale sa ungi o arguments fa pia. Tulo ma sosialo ia foi lava. Ile ma fa nga e so mai e fa maka ivi me umai lunga pe ke fa ma ka waso. Ai e so fa mai lalo. E siaki o ma po feo o skepulea e mitai se vaenga e ongo apalai e tulafono. A misi uma mai loi lunga fa kwa ama kwa mga ia lor ka mga ila.
o nge ka ko pole kai mi o ka ko pole me fa sa me nge wa le fa sa o ya la o pe pese ar ba ngare fa pe o la ko fa me va le ko o Samoa fa me va le ko ka e o tau sire ko e maua tu lunga i fa pe o ma la o e fa ya la tala le fa pe o ma le mai ngor kusi foi le nga le na tapa na matu na tapa tu ai se travel document ale si kanga kalenga fa ile ma ko case foi le mal blue wave fa pe o ma ke lo e ui lo kale fia kusi le saingia o ai mai official pan mia le vei mangi le ai ma se tu lo foi le pa o ke lo longa ai ona na lo ia e vaenga ona o le wa mai o kusi pan mai official pan mia Samoa ai mai le te saingia anyway ya ole woko e kango ko fo me ia la ia tawa mara tuo le ala le atawa se sila fia ile ifaya every time ile ifaya proclaim what do? We pray o upua ngai a ko ngoi fa longo so o ki ngai ka lingor ka ku office upor ka kalo e fai le tu fa manga ku maingi me ke sila fia ma fa hali maingi me ke sila fia e ka kau o nga ma faʻasoa i le aku e faade lo wa mioko ma ele se ma briefing mali atua matitoe na pa wal vaenga o le mai tatou tala noa i le tūlanga whaanoa noa ua toe tofi ai le taitainga fia me after all the evidence o le prove atu i to tonu o le parliament ma tangata o le lalolangi o le social media e le o toe tali tonuina lana taitainga a le au mai lava koe kofi ai wa avea ma vaenga o le ua ta tala mai ai e le tua e ala foi i le tau mawhainga o prokalame. This is what we call live. Live sa o a le mawar info. O le iwa sulima pasenga ka mika ke le brief e le se ka karonga ngai me ka ke whaia. Yes. Aluan tangat e aluan le atawa ta pena o ta pena. Kato a ma mai ai i faʻasoa loa. Ai va ai ua maua mai ai ma vaenga ta ua lava. Mua o le leta leanga makua lolo vai ai lunga social media ka keara mai ngir kaya. La io tangata e lai a nau di sa idinga wa sentu mamai. A le fato a ma identify nga la vai lunga i it's an informal letter. Ai oso mai ai lunga ma le formal langa le ufa fonga mai 5 minutes ago. Alu binga la fo ele tala. Ai saunga le informal. Ele kukusa ma le formal lele o sikipi a koa. Sau le letter heading eu ko sisira mai a ore mea ia kawanga kasi le letter heading ma kulanga whapenga ai le eve se ai le challenge se kaunga whai mele ne kai inga mar kofi o fia me na tonu langa ele karwhenga inga me o le pispisia o le whunganga o le ngoa pare mia ingi me whai fia me ai kau apere kofi le. What do you think, Samoa? Whamata o le ua toe taste lava. Leile ufa Britania so. Now you got the taste of your own medicines. Yeah. Now, mana tua mai. O le saunga lea fia benga whai inga ua o le vaenga lea na vai lo mare fonga vaa matulanga whapena masunga lau le marito. Ua ngo foi whaanga ia mwha avalonga fonga vaa mare paki sa o nga wakua. Whamaila na tala. O lo wha maoni i le whaingo le rule of law. Lenga lainga kau ya la auri ua molia mana tua molia pe ku ia ele ai se fa maungianga ia ka or kula fongo fa to a fa maunia ina ua proven guilty ile fa msingonga fa mai balankala lenga o nga ua molia so therefore la auli al mali toa pa tauna fa mavai ale ai ole atuli oi Alu sua kangor va akele ai mangu mai lo masianga mengi le le ngofu fa kongu ai ia le tamai tai mori mau e alu itua i vavau e ave ese vave mai le laptop ke le fongi ma mene iPad ave ese mai o nei devices o lo o yai ni vaenga e so tanga ile maliu mangu mai lo fo ilunga male kusi Fepunga mai ma leo wale instead ole alu ole tamaitai faile kangi ma me uma ai punga mai fo ia o pau kangi
e se makankangi o ngi komsinga e se lenga o le winga fa mtalanga le foi la wai limo le tulafono ia te aula ia malo utal tununga te lo foi le ngano le sunga le atua ma auto uma le foi wa ko fo le wo ofia me ile mea lea e tupu nei le sunga ile au le mali to o le o sai kia malau mangu ia lo ngai ngoa I cases now e le fa pe o tato fa ya tuai o fa maungia no o la e claim longa innocent until proven guilty pe fa maungia o sol kula fonsa ai mo le fainga o le mea mongi pe yo langa la unga ya la audi ai se ala wa ele fa mavai ai mo ko for case le evidence ese sengalanga evidence or case le a case ya la audi o so e ngā kala kusa o lele haingi evidence a o le fesili la ai se ala wa tato tutulia la tangata le ai suafa ya fia me ngā omi maka afa ai se ala wa ele fasanga ai fasanga le lau ia te oe mai fa pei folo lo loko okay o le wa kopu ia kia u le me fo ile ngo fa malo roi la audi o nga ia fai le amio kongu mole a kungu o lai moli mau mai e o I ka maa waka I se lau kausanga tina wa ta I se lau tausanga lai mai kau uma mai au fengi e fai o le melea lau pulea lo loko o le a o fa ma vai lau ke enga le mele o fai me le o le malu ai vai le mele o so fai ai ku ua ku fo I le au ma malu le malu ai saulanga fa ko fala ya yo mo kusia o lo iai kusi o lo iai mo kusia ai saulang ko fa ko fala inga ko ngofo I pe fia me inga ala me ngai ka sia I o ba na kala ko fanga me ngai fia me oh yeah, of course yo ngai fia me sa mo la sole ngai fia me la sole po ka be se sia sole ka ka sui mo le so ka fia me ya la na yo o le fisili ola io e mai longo sa alu ia lise kulou le ta o sofa sa alu I vavau io e mai sa alu ia sia I vavau o ia ila se so kanga o le o kanga ka ngai vavau mar piki mai o mea ia a o fe e ku wai vavau e ku ila a fo ile tati fai atu le ku fe so ala kala me fai so 1 + 1 = 2 ele 1 + 1 = 10 e kasi ala wa ia vavau loko fanga nei pahut ai se anga le alu ai ile vasa pitch fale pe alu vai kele ai se anga le alu ai ile tau mesina ai se anga le alu ai ile sanita falakai ai se anga le alu ai falakai ai se anga le alu ai na me le alu ai mo bele mo ke na me le alu ai ka io e o le tau tala noa ai alu loko fanga o ye ngofo loko fanga e wo ma fia me io e yes o kangaka wo mafakia se me wo o ye per skenge la sole wo ko por favor o ye suru ye e suru sanga wo silingo fa mo ma oro ia se authority ma e oro ia se higher authority e se pule fa ngo pui ngai e oi e pawanga or kanga kai e so kanga mafanga ia o se kau au mai se fa mama avenga ia sulu ko lope wa fefela ma no ni foi a fefenga ma mana tu mai la onga ola o sulu aku o le mea ele mafainga nga o muso e baku o ele anga sulu aku o se la veas ka avale kai pe for is fa masingo le lenga feko ailang ka avale ma anga sulu aku se me fa penga kulo lava e fiu fi anga sulu aku pe or keisa ku au anga se hit and run e fufi honest penga ye ruaka ko hit and run lesu kai mingi ai onga e sulu aku ai fa ke ia e fa makalaku kulo de upeko ya maua la ka ke kier kingo madiu vai vase a or kanga ka fo ile madiu e le o se kinkiki kulo pe o nai teneti nobody awa ke ro kulo wa anga palasia o se kinkiki just another tangata le tawolo ke ro e o mai le so fico su causa si lo moko ko o professor ka ua e lo ko o longa kuangange ole senkoa i Hawaii so o ina o te loa
na whaavai uma iai ia tūlanga o le whaukuanga sau pe aru leo leo sau e aru leo leo ai o le a whakaamilo mea uma inga ia uma enga ma whakanga pālo whaatanga pieleanga lo ulu pe ua pālo poto ia a le la ukamia i kua ia longo mala vaenga e le lava mau ora kanga mele le o kaka ua kua saurolongo famainga alu ia fia mele ile asunga ai le ai mon mau kele la mon mau ngai kele la mon mau o lo fa ia long la tatu tu malolonga se tu se ili po la singa update mo tatu case tatu tu malolonga le a foi mai se tatu wa fe tatu case o le wa solong ko ai ka sia mo mau le fa solo o ngor ke leo se garuenga fa liu ka ko malolonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatutuaina a wale la foina o la container po so se whaamori e wa inga i Samoa. Whafsota iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamari e lutu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Salo Falava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Taibio le wati lea ua joe fami rution talo le ono soli. O ngi foi umale o ngori ka pokola. Ya la sofinga no mai o e le kofa e fa popo singa afaikula. Pulao. Ole joe fami rution talo le itulau no. E le tautua. O le tatou asolulu a foi mara tua e vave umaleono ia pole afoleono la tua tule afoleono ia update le I just got off the phone mai se tasi o tatou source whaatutuina tu stala i Samoa o le otonga o mea tupu tu tonu o le whamsino le aso ya o le na tau whaafonga o mai li poki a isi vaenga fo ia le fia o li poki mai me ia ma avelungo iyo o le la o te te ia tu
e lei mani mea whapea no whaalongo ai li po te asa whaalongo ai mo sawa ia nei pokalame ai whaftai finally ua mai a tonu aso ai mai alo mari mau mua Call was the main witness au Paulo i tino Filippo fa mai ai le so lana mori mau fainga tatili si le fa upa penga e fainga tato e taunga ta o le taunga ta e le taunga ta na upu e taunga ta fa liwina wa tongi matanga tela tu fa liu so o le tulanga la le sa fa ilo mai fai foi si nga markinga inga or komisinga ngi eles ka kinga inga ra mua ki inga rongonua ki ai peila na matua i tinga ina tele ana nei ole o tonga lana au mai e ei vai nga na matua i mau teitei ai lava i le loia a le sunga ya Samuel ia ma sunga la ule ma dito ke si fanga solo na matua mau teitei ai lava i le sona nei le sao ma tau ole ia na fa matalanga o si tasi o vaenga na failo mai o le fesiringia lea pe sa ia talia ina ma fao atu ia te ia le tangi a limoni o le fesiri lea sa fesiri ia i le loia sa e tau au ina ma e talia ina pe sa o kuia o e se kangi a limoni a e famai le amatanga na te e na tele i na alu to e fa manatu ia i le loia na tu o le fesiri le loia ala e ule evidence to e fa manatu ia i le loia a usual se to e mafau fau e nga pe le i o kia o ese pe ia iso o lava se au ala o le tūlanga pe te le isai nia fo ai sau le talifa mai fa mai o te tau le mana tuaina pe ia fa mai e pe ia ona tau au lo le ia i le loia ma fa ai loa ia i langa saingi le taimina au watu ai le tangi e limoni fa to a to te ilo ina mona i oina o le si vaenga o langa saingi ava ai ka ko ai le oli pokia mai le si vaenga me ia nga inga o le uma e tai ra le o le uma pe e mo musu e li poki me sao e musu le teine le fai mai anga li poki samo e musu tele e parpala se vaenga o le ngo longo ia nga li poki a ole li potila lele ava tu tangata sa fa ye tu tonu ma fa longo i le tau manga ia pena ia fo i tonu le fale fono ia sorry le fam i tai fo ole si fisili na fisili ia ile loia pe te masani ia limon fisili ia longo fa mai fa matalanga le tali longo ele masangi ia limon o le toi fisili lea o le whaamasino. Sa lua o onga marimo. O na tali le o longo. Sama o onga. Marimo. Toi fisili i le whaamasino i tausanga ma le a onga sa maia i o ina. O na whaile i o le loia. O lo winga lae te masani. Ia loko. E ke kau fase se fo le pamsingo. O nana mantali. Sila Samoa. Mako ai whaaka uwa lea ele ngei kangaka. Le image o le tatou watu nuu ma le tō finga maua lunga o le komisinga o leo. O leo matua i maua ele loia. A Samuel. Po le loia la auli. Loia ie la e whaia le whelafolafo inga. Cross-examinations. Makua i mawale a taua le whaito ka fiti. Ma le upo leo whamai. O te tau le mana tuaina. Playing dumb or confused or whangale. O le angaro. Mangaro ngalo. Ai tau te sila Samoa marasunga le a taua o tau mai fo. E le fau le mea lea. O tau mana tua mai fo i lana tali mai ai ina ua fesili lava fo i ia le whai news lea. Ia maina. Mana tuana fisili ia maina le fatu le tonua. A fai se to play for lava misa. Fisili le. No fion kam sina. Ang filang friend mako interview malaw di malifast. Olay fai mai la uli po feo fai lang kangi ma le ko ole. O mol mau nga sam. Lala sa no nga law fion.
em fai ma ko fa pe ko le sa fa mtalanga le ke mi e ma fa ke de ngam ka pulau ka kia kulu mo fam sinu o inga la i lo tulanga le ai pangol ole pam talanga fai ma ko pe ile fa ma ngia ko inga ya patanga tau fa fonga junga ole na yesau no o lo yai leo o lai lau te ngā lului ole mariela ole vai sualea o ma loa sianga mengi lea ma tau fai aloa se inquiry la lo le lo mua Wellington inu mtanga ruenga leo New Zealand pe fa maongia o lo la tau ngā lului fa tasi male matanga ruenga o leo ile case lea tatia le ngā lului ia o leva mayanga mua o la ai ngā lului so fakasi but specifically ile case lea ai saura kari ra lo lenga ka ko receiving via email ele heise mea fa penga mai lau ke le so e foi ko so meaning la wori ile Samoa ele ho fu face so enga or case of that nature lo no winga le mangingo la lo ale mai se formal request me fa penga ele mai mo fu kai mi o le le Samoa e o so se case of that nature ai uma enga Samoa langa fa karngonga le few weeks later ai ko e failanga press conference foi le alongo lava le peto atasi e foi apea nga or kenyare kasire nga foi fai ai ko ai fesiringia kwai o lea o mau mai ir fa mau nga ele o yaingi le o ai fa mailanga kati o tele o mantuina na fai sa utala fa pena ale to fa mai o kere o man ko inga fai sa ukala fa pena ale fa ko umanga makoko e playing ku har kalanga fai no winga e tau tangia mai e tau yese fa le tonu o ma fo tu lo pe ai ser como europea e man ko la ngona mo nga Samuel ele o lungo tau te yai a video fo ia langa umar fa kar nga tau te yai ai ai si video nga Samuel nga pop up e lu nga kala ngo mai Samuel menga ye waka kikiro ki mo waka fo ele saulungo o Facebook me penga mo ka FIFA pe o ko nga me o i ka fa penga but tu a confuse fa solo ako leo o foringa mai fa karonga le nga mo kwa o omi lava le loia o ka se makanga i wanka u foi la so kanga molimo ka ua e la so kanga toe fa tu ese tu sa olenga maka fa mai le si pepelo lenga nga fai fa mai nga kele i receiving se kangia se limongi longo winga la ngofo ku wa i ave isi leo ai ua ke i le koe wha manga kua kua le loia nga e saingia o lau saingi lea nga e receiving ai ke i ale koe wha mai ia e sa ola I mean whawhewhia ngai whaiang oe o le top cop you should know everything o le si e mea ngo whalongo mai anga laile i menang kupua e kele au kaimi whamai e se kakanga whaia ese mkanga ronga faia traffic ko solo aka fa menga kele rosa me ai or komisinga po fair lava e o mari po kia ngai mo ngai lome o mala ko te lo le la fa tu la tala le kasile vaenga o te fai toila o mori mau le meole o le pepelo le ko inga ka kaile e makaukia le atawa o taimi mai fata pena ile ma fata no nga ma fa walo taimi fato amai alfa au tura il fast o kaimi mai kongeki mai ai fa walo le sum i Samoa ale o fa matala tu o te tango ta watu au issue sia fa fonga ma le leima o ke fa yatu lo sunga le mingiska por o fonga mingiska o te fia a fea se result o le mele na so ilos fa inga fia believe you me Samoa o isi issue yo ke vakua ele yo o official mingiska ele o we ai fa walo so what happened? He will pick up the phone right then. Ale makilung or zoom. Kami nga ele o sau ele livinga. He will pick up the phone and call longo o a mongalisa. Ole ale issue le lang ole la faila this is fawalo. Ka ho foro ko selfia. Pari ole ale issue le nga kupu mai le raid le nga fainga uka. Ole men kupu. Fa ko a brief mai ya inga se manatu o mingiska ai koe pe koe fulmingu ke
live pokalame o le ale winga o la utala o le tala le na mai faualo o isi malava ma me uma e loa uma komisinga ia mangkua mai ti o monga risa o le sui komisinga ka ngore ngo ia wala ko lo ka no me uma eni o ke fa longo kwa o ke lo po ilo mai monga risa po ilo mai e longo o le o ke fa longo kwa o le lungo le sum alai a mailanga alai debrief lai fai mailanga briefing o le fionga bingiska va be ia o le vaenga le sa e to fitu ia no iai ia na fai an la daiao ia sa maua tu tamale na sue ia ma o lo na mau mai paipa mai sa ma o ka mo mai ku sa lo brief mai fa pena so lo brief ka sa ro ka mai ku so is kom singore o is elena enala no fai atu ala winga ora ukala o le waru ngai longo se vai anga kala ye fai lu mole ole lo ye lu mor fa masingo lu mo kala sa e vesilia ku ye po nga mara mala mele fa mai o le siang kalifa mai se sau ia se sau ku pa ida le pe ku ra kai vesilia ku pa kai se vesilia lo sunga what are you doing there o le a lau ku ro wale upu ia la ngai se upu lenga o pa wisu o le ala pau le fai o tolo e ka kaunga e loa awalanga o issue uma ma cases e sau uma ia oe maranga o yang kuri ku pa ia ro fani me ale o fa mai nga kere loa oh my good boy ia ole update la na wana nei wa matua i mai atinga ina le mole mau tolu waso fa e oe e makua uli maka ka ele ulu nanga faya o ka linga mena ngala vengi anga kinga inga fo ngafi ole fe ka mo ko fa ka ule pe pa ngafi ngo kwa kinga inga lava inga wa ku ile loia longa manga kuma manga fa ka wa I ka fa fe ngo o fa so kinga ka o mis ka fange ko ro la uli ma lo kinga inga fo ngafi pe mali su nga ba e mo kwa kinga inga ya ke longa anga fa pe sa o le fa ali tino sa o ai mo so ama ku ma fa alava o le te mire nei lai rap ato anga fa berka ko fa msingonga kama fo ilele e pasa o physical fo ilele me e o ko un mori mauia o la le foringa ai sa va di vai plasta tu pi fair volele sa ma expecting se famsion o volele facing ma mafa facing fanka o kom singo lo walo kali ole le me yo sa ka ma ko fa pe ka fo ngali poki se kule le nga ba ko longo sole e fo mo se me sole ia se fatura la utala i de mone me o le fa tau fa le yanga le au HRPP se vatu pela utala ai tau yo le melea fa fonga le mai ya wale tele o ta fancy lunga i o le HRPP listen very carefully mela le tau te tala no so ma fa ya tu ile tu ala lo au le o so le mongi o so le me o le faitala o to wola to te tau mo fai sefe tinga manu anga o taringa fisidi o mo wa ia lu yo bo kai anga ia o to wo I fola o to nei fai to fake pages mo to ni ia o to wo I fola ko ke kuku e kali le maka nga ma le lumo salva la sile o ia ka ko onga o kali kom singa o to wo I fo to te fa le liu o to le au fia le au fia lau valea le ma si ide le lau ai valea mai ma I ka ko ngangu ma o e li fola o amana ia e o te li fo ngangu I le melia ai se fai nga menga sa post o le ala le ta unga le mele o le mafai e longo ngangu tato voi me sa ai le o mai ka penge ka mat par mi ko nga kai fa penge ko o le si ka mai ki le atu lo le ngai ko ke lo umar ka le fa kwai e fia lau valea ma o e foi le si fai pule le ka fa audio di mai vai monga lua e po vai monga le foi na se lau a matanga mai wa e so lau va le o le tunu o ai sa ka un ko lo valea kulo wa a fai o le level le o lo tou fa ali wing o me ka ur poko mar valea inga ia le ngang
o ai lai ka kau a maka ku ngei le la fa ku la ukala SSIT ma o la pi ma o to uma ye to te fifia wa te tau nei ona to tusi lunga o matua mato masi asi i le valea o le komisina ngang tolo okay ai o pusa it hurts but sometimes e kaunga vakusa ai o fa Samoa le lava oki ia ara o fa toi a mata nei na tusi lunga o to itulau fa vai o Samoa o a uma nei mau fake pages even ya autoia au HRPP e to a mata nei ona to tusi mfapea longo o matua valea tele le lo e ngang can you do that am I right Charlie no none of it wala ngai sasia kuroska kunga ke va ai le fa makila kila e runga au asia ka ai valea e le ka unga nga le mea asia ka le ama le yeah. So can I ask a favor? Can you do that to your own idol? Mala ngor mela le mo. Mo foro kai mi piko I vale ala le lo nga ko mo foro kai. Na that fe do. O ko I fola manga mau fa ilonga e ka vai le luma o Samoa. O ka valea Samoa pe ale lo e pe a broken le ngangwa asiaka. E ka valea ile ku. Le ai langa ile o se fa urulunga o se makanga ruenga. Ai mai se ai. Ai awa ku lo ke si mal expectation mau lunga o le top ka pe kaunga seki ngangu ai wa ku ko ya ruema ku pele ku e ko kongi fai o ko kongi ku pele malo ngai cases ar makanga ruenga o le ko e ko kongi ku ai mal interpreter e ala ku fa ali liu le ku ai nga mea maka o masiasi mau ki ngofo o ku pai foi kai ao e arua I fo I kuper faliu. Ia, ai pe foringa mai e le kikire pata kupa I wanga ngale luakaka ngal kasiakaka ngal kupa. Nga Marie. Iwe. E matua lua tutai au e unga viri mai. E so o mare makua la ele apia kai au. E ke lo e lo ngi kupa ngange ya. No, I'm so sorry. I have to tell the truth. Wakalela vama yo me. Nga la nga uma ngai video ku pai fa pe you throw me under the bus. Ya la ngo fola mi wan menge ngai fa pe ngi ku pai soli. Ya nga lewa ya se sa ku pai o e mana malama o nga o lo ya o kere fa kar ngwa se massive. Nga o affidavit ngo fo fai ma fa fo ringa ai ave fa sangi fai fo fa fo mai ku pai wa ke nga la fa ngo mai ku pai fai me sa nga la kwa ka uma me bave ele nga ka bave ai ke sa o mo I ke ya o la be longo ela be ko mo ya nga ki nga hinga ko fo le o la kwa ka sa o ya ka sa uma me uma fa fai ngo fie ave fai si ro wo mari ka wi fai ro wo mari Yo que sí. Me queda camisa. Ora te mire nei. Stupa, wa ranga ka unga ya. Stupa. Ko so stui. A ocupa ile bo que lo ngonga na para stupa. Stupa. A ro ko ngwa. Ka ngolo se I palaka. O que fo a pe e ai le kai mi sila le lo fa tu le. Stupa, se va kura ukala. Ma ko la ve ingar ponka. Le nga kau au ka fo Yesu. O nga o le sa o le poko yoki. Ioi. O whakuanga nga asia kamle a kaua. A whai wa se umai se mea ngai whaia. Se o lai sila fongo yoba. Kai au. It's the moment of truth. Ka uma. Whala vea o mako. Pai si sila uko. Nga makuala wasa mai are pangka. Pangka le o ka fo Yesu. Korua. La wasa mai le whaingole o langa. Ai nga o nga kau ai au ka fole o Yesu I loer ponka ele mfainga mingoia o pepelo or ka nga kalu ki se fe fa mai le o ponka Jesus a fa o le ando le ku se fa sa mai o ya o fa sa mai ma ua ai fa mercari ponka nga poko yola nga vale yola e poko yoki fa mai wa kongur ka wasala ke ami vale ai ke fia manga ke fia ma ele ma kulo ma ele fa alo le ku fa ilo fa mai Yesu le li e fio ilo malo manga ku ma ya mercadi Yesu o le so
ka ke whaakasi e parakaiso. Stupa. Stupa. O le whaukuanga ngā asiaka o le alofa mele ia kaua. O ange milonga mangi whauwhaunga alofa ia oe roko o rua malau whangau. Le wa vakurku alalo ai kere ikule i le pāka ia. Wakfosinga o suru afe ave. Ave awa suye fua la wa mioko. Nga. Whainga avaku nkupe mangianga mea kaimingei pau halau kala longo. I'm sorry. Malie. Palange upu. I'm sorry. Lai fa Samoa ya la I'm sorry ranga lai fa diu. Le ngai lo longo upu nga I'm sorry. De ngoi fa kwa fa pe mai ya longo ya la sorry ya o de sa ngi o le fo ma fa mai ya so ko. Fai ngaro vili ya. Malie lo fina ngalo. O toe vai tuana nei e se ala vai pe amo moela fa na o titilo atu. E tata mai ai ia se malama e folinga mai o fa manatu ya. Ta ulu me mon. Iyo. Ka ulu me mon. Ngawa mo lo ko finga fo so pretende de pe e ka ngol be. Ave. Na fa ngofsiringe lo ya. La fo mo lo ya ka min fa en me nga. Ko so mo wa ke re fa karangoanga Samuelu masivai. A wa kele au morianga. A o morianga nga fa ye ke re fa karangoanga skangaka. E ke re so ea. So la wai loa loia o KCs, remember King's Council, o kama ia, ele hai ele o ngi, o kama matu, lua, o la fo wai loa, o la wai loa kai mikongwa lenga e whaiai, whakanga whaiai mea ia, ai promote ma oe wa mawaro ko finga, la fo wai loa. Leo refa whai ngofi e kura o ka tena. Ia, ko songa fault. Kango ave, ai, menem kausanga i e kaukasa o kai au. Ia. Anga umale anga ngafsiri ko ya e pa wala ukala ele leile tua amaka se ufa penga taimi uma ele leila vale tua maliela u fio ngai famsingo. This is my moment of truth, nothing but the truth. Ia mai mafo fa pe na fa na wina o ni ma tole ia na ai fai rola ia sa ono folava. O ma fau po le tu lango le ai. Ya mele wa ya le ata uro me uma. I'm sorry ka kom ka nga renga. Kasi ka kuringi me uma nga kom singa. Ya. Ai se fe o ia, desse me kiri foi nga ko finga nga me o me nga ba ku ya, o desse me o ina. Esa oile kala lo ia le nga fai le so mo e braso lona lua. Ioi. Fambai. E a foi. Aua ke i kali ar komisinga lenga fai. Fambai kala loia. Aua te tali mai lunga mo meo emotions. Ma assumptions. Tali mai lunga o evidence. Ai aua ke kali mai. Aua ke kali mai lunga o assumptions mga mea uma. Ia lono winga. Mai le ati koronga Amerika mua. Le altala loia wala ngai le fakua kala mua nga fa mai tala le report tala mua fa mai tala loia. Aua police commissioner do not mislead the court. Okay, misleading the court. Mai ko mo ko le. Ako ngo pe fa lima le ko wor court. Okay, si fa ko fam singonga. Wa fia afe me fa penge. Ai ke ri sau kala. O pe o le hao va ai ke si. E lo fia ke si ka pelo marca ka sa. Ia ale kulo o le ar ka sa o le fisiri ku ai ang asonga fua nga ioe ai la ku nga fi le mangkua arwa ku manga ngei e fisiri ku pe sa ia receiving a complaint ali mongi ka ngeri mongi fa mai aki kaule manginga kaule mangkua le ai mo mai kaule mangkua e o re kangia mei kulo le nga ko lau la fasiri ai pesa e receiving a boke ila ava kur copy o email la receive le email or receiving all information through any means, phone call, email, physical, face to face, text and email. Dem foi ko ke siri ela ko lima menga. Ole la fa ya kur fasidi. E saur ka di ka maru elue. Ai ko fa manga kur keisi, awe ke ka maru elue mai or keisi di ki fasa. O ke maru elue mai ole o ke lo maru elue. Awe ke ka maru elue mai. Ele ai ele isau mamao, ele yo ko mamao ka penganga. Keisi.
ia la lau fa maoni fo ngale la wa ele fa pe o le ruling fa maoni ala wonga io inga ai va ai sila la o le me pito sili la na matanga o ia le sikangi fa fonga mai sa mo umaro le uma ma pokarame o le o mangingo o ia limongi ma me kangi nang olai public ia me nga information ngai sa mo i kong ko lu kanga kai kangi ai aku kisi kangi e lua receiver kangi oe mo mai dia ka mo ko oh my good boy o ko fa sa mo me ka kia vai de ka kia ka o ia ko wai kangi limongi kangi mei kangi mangaya ai sau kangi e lua I receive I handle kanga ka hai ko ru ye ka what did I touch? What did I touch? Why vai ngai nga me le fa vai ma le yo le fo la ngoli mo kama ngo mo fa tula wi ngola tala fa fonga mai ola fo ye molia o ia la kangi he is one of the complainants e por kangi por ala vale ole ava ko isi kangi e lua receive ia ma refer ia kanga ka so and yet he is also part of it kusa ko kangi au yer pakan kan ava ile conflict of interest le langa fasili ngai le KC nga e receiving ai ka pepelo mo ai ko fa manga ko KC langa sangi me uma fa mai lola ya oh yes whatever wa ko sila ile makua corrupt le mafau le ko ngaka le kiwa avakur kangia mawala ivao per ahim like kangia ku ola fo ela ve ai malongo ai ngofo fa pas le fo ila ko avakur kangi dia ba inga avai engofo fa pasi si kangi ai ngofo process kangi ala include mga e ku sai uma enga oloka ma fau sa lele ia e uma enga ua makua kidinga au manga fango au pilako ele sa fe au kangaro ngadolo nga pilako wale fanga me i pilatos ele o pilato o pleito kao le sias wa mal por kalambe se uso ya faofo eli pana pa JEVIK mali ona sen malta to fly all tato falau no singa fu fa mole lava no mai el tato proclame fa mole misa po wa se tu fo male shalom freight fa mole lava ole si fa si langa ole tasi fo ile nei yo tato company lang suwa ole si vai ngale shalom freight na OTARA ave kai Pacifica e ave ai tato uka fa momoli i Pacifica including Samoa se tau si aki tule si mail tato graphics ava tu sunga so se mela eu foi Australia matulanga fa pena a tau sirsila le fale fa fia foi le paradise there you go ole paradise inai OTARA na ona to off file tamatau le nai ile paradise wa Pietro le wala le main le round about le wa yai if si info na batu tasi fa mo le lava misa pe na ona e tamilo round about nga le ke adu nga yo me foi fabrics e te fa sanga sa nga fa sanga ole fiolo ta vale e taule pe se manga ko lunga ya inga na o si na uta ma nga vale to fa sa o tonu ina out of a tonu lava le sleep well inai OTARA se le wa vatulunga tatou address le na mole ai me se fo yo na ye tatou fa bito lo yai ya le la vatul tatou address ai vili tatou numero na fa mole fesili mole tamaitai pule ya leilani ia po le songa fo ia se yuli i le tatou unanga manai ia fo i tau ngofie fa ma avenga
Ia whaafso ta ile tatou Shalom Freight Limited I OTARA. Ai piki lele numera nau tu ina tulunga. Whamone mole olua fitu. Number 7 Long Grove. That's Long Grove. Is it a road? Long Grove Avenue, I think. Crescent. Yeah. Long Grove Crescent. Number 5. Ai maua mele direction le mate fai atu ai. Taulanga whaatau I OTARA e te off tonua I le awhianga I le Paradise Nightclub e te alulanga I o le Sleepwell. O au tawhalawa, ai maua le Sleepwell na I le pā le nai te vai atu ai containers o pusa nai tatitia mai lava. Alu sao ia I nao le address pe te vili mua I le olua fitu, lua fitu lima, fitu tolu wadu. Olua fitu, lua fitu lima, fitu tolu wadu. Ia, o ka kaungu Samoa, le sulufuluongo. Ia, na ua watu ilunga ia. Kaungu I ora skol. Vai na ua watu, ia na o yuni ma yu laile na ua watu. Tau sila mai ai. Ia, o vale mana ia male manino le lei. Ia, o tatou o aso, cut off dates. Ia. Ia, ma sketcho tatou wa. O le ETA, mo sila fia auto, o le estimate time arrival. Po o le aso fa e fofua e tau nuai, ia le na. Na tatou address na tu ilunga fa mole o le numero 5 Love Grove Crescent. Love Grove Crescent o Tarai au Kilani. Ia, whaongana o unanga. Ia, o so foi whaafitai le fionga le pule ma le marwharitua. Ia, e te le tatou freight, ia tatou tomo whai Shalom. Mana ia fui le ngō le tatou freight. Taurunga proklame. Ia, o le osole nā mo tatou a whatonu le tu lai ono. Whaafitai le tau te talo. Whaafitai le tau anapongi. Ma te mo'omia, ma tau te mo'omia, sunga le ataua, sunga sauni, ma tu uma lava lau whaingaruenga, mo'omia le tau te talo. Ia maua le loto tele. Ia ma le loto toa fo ile le whaamaoni o Keriso, e le o se, ina ia mawhai ai ona whaawau pia le nei tau tuam le ne o nanga. Tatu te talo fo i mora puipuinga, e meiso le saunga le musi o tatu o tino. Mo Samoa. Tatu te itai. Ia, o le nganga ia o le prokalame, whailoa tu le lalo la ia au kou, mea lai kukupu. A le o karangoa ia Samoa, ia le o kou vai ai, nganga fia karangoa ia o kangaka, loka. A e karangoa I mea le sao, ma mea lai manga ngao e karangoa ia o vai sefe. Ai a e avatua loa mea sao ma mea whaama ioi. Ia, o ngā sai kia rolea, ai. O mawhanga sa saa ia, mangaku ma whingaro for kapokalama ia karo mo kakaikai karo mo fieme ma la ko umarawa inga ele nga ngole ko whainga mo le se sa umra me kongo kako whainga maro I Samoa karo mo lauli karo mo whamwhakalai karo mo rea maro inga sa fifilinga me uma whai inga ia mongia kako kungo Taurunga prokalame I le taaloga ba ta ina I le poa nanei. O le amatua fasi whaamoa ai e le Queensilani Reds ia le New South Wales o le ala o le State of Origin Queensland o le ia la whaetua lau tala li e taua ona o au ia o lau au ai e le te taimisi a ma paufu iro ka alonga e kele ai ngā makua I loa i e lau tu o lualanga o le vano ta alo I ta alonga ai ona o vai atu le au New South Wales. O lai ta alo ai nei tama matoa o le tatou atunu o le toa Samoa. So ia tea. Ia manuia le tau o le whaiva Brian To'o, Stephen Crichton, o iska kamisa ia ka ko au le wei au Samoa. Ia Spencer le New alo malava. Ia o penhas, o penhas o lunga o ia na pe o Queensland. Ia mahalo foi mata mafana o Samoa le au Queensland. Manuia le tau talonga le pona nei. O ia o tau e malo. Ia magairanga. Ia Kalsia foi malo. Ia yes. Ala nga ele foi uma cama se au ko kele. Tele lava. Le ko ko cama para ko. Fa maru lu atu fesola I suia ma fesola I Ray.
e ui te rua le ila kapi le o langa atoa. Ia ai ele malo ele manui. Ai manui foi ona ole anganga ina ia Queenselani. Sorry ia New South Wales. Ia ona olea ona olea e tūlanga foi le ia tatou tama whanau. Ia anga le leile tua. Ia ina dei fiafi manui lau tapu inga. Ia me se foi lo woni o nai no sa woni au vai mai na le fero wa iso le stanga te il tatou ofisa malan toninga New South Wales no fa tula ia su mai ina o ile ofisa ile se ofisa New South Wales la e sign pa fo la e sign fa fo io maroons only io ia ai ia o le tulanga na o mai na o io se me tapu ile ai amanguia ia ona o tatu tatalo mo Brian to oma marka me ki sa kaua lea o Stephen Crichton ai mai se la o tatu tamo Jerome Luai o ye Jerome ke ro ala i Jerome ai mai awa ka kuai a me se awa kuai e ka via o Mr. New South Wales o ke ni fa kuai ka mai se awa New South Wales irunga au yo le amanu el tapoinga au fone tatu vive si e foi mea tatu foi me fia ia o mai el programa ia le kai anga de le tua ilo tu so fu ma le ola tatu filo ila so tau fa ro tele ni so tau pu asiata le atawa to fasi fo so fu manue malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou officer nei Crispini Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.